Sələm sizgə yattın dostlar, Gildik yağa jır bilən. Şırlap biyit dəyrəm idi, Köngül dolu bağ bilən. Bir güreşi, bir gımırdi, Eydi halkımı yaratır. Şırlap yaşayık birge dostlar, Mınzırlarını taratır. Bir güreşi, bir gımırdi, Eydi halkımı yaratır. Şırlap yaşayık birge dostlar, Mınzırlarını taratır. Turmuşnun məşəqqəti bitməz dostlar bir qoşan. Bir mizgilgə barsın öndür, Köngül aşırışmasan. Bir güreşi, bir gımırdi, Eydi halkımı yaratır. Şırlap yaşayık birge dostlar, Mınzırlarını taratır. Bir güreşi, bir gımırdi, Eydi halkımı yaratır. Şırlap yaşayık birge dostlar, Mınzırlarını taratır. Uçraşular, görüşüler, bir mizgilgi beküte. Oynap gelip yaşayanlar, ömrüde dakika. Bir güreşi, bir gımırdi, Eydi halkımı yaratır. Şırlap yaşayık birge dostlar, Mınzırlarını taratır. Qavatşulayı, uçraşular, Yazsın idi Xudayı. Bir kimdi de dıgasınlar, Taşlamasın Xudayı. Bir güreşi, bir gımırdi, Eydi halkımı yaratır. Şırlap yaşayık birge dostlar, Mınzırlarını taratır. Şırlap yaşayık birge dostlar, Mınzırlarını taratır. Mınzırlarını taratır. Taşlamasın Xudayı. Bek zor rahmet. Rifat Zaripov. Estağfurullah. Bana unutqanım özümün kim ekendi. Ey to'qiylar, xayrli kishlar, esenlarmisiz, hurmatli qozonlilar, qozonimiz qo'noqlari, qozonsizlar, obilar, opalar, inilar, singillar deb esenlashigali. Salovat aboy bo'lsa esenlashgan bo'lar ekan ishli. Qizlar, qiz bo'lmag'anlar deb. Biz Vitaliy yoshlar, biz matur ettirib obilar, opalar deb esenlashishiga tegishmiz. Mana birinchi jirimizda endi esenlashuv jiri deb atadik. Buning so'zlar, o'tirib o'tdik güzel. O'na shulay. Ko'ramiz, so'zligini ketdik. Mana buning so'zlarini, bu esenlashuv jirining so'zlarini eng birinchi endi bizga Rustam aboy Zokonov yozib berdi, keyin o'zimizning yoqdoshimiz Ildiz aboy Mingaliyev ijod etgan. Rustam aboy ayta, "Inim mana qo'yag'ina bo'lsang-da, nindigina konsertda bo'lsang-da, Qozonda bo'lsang, bigrak dedi, shu jir bilan boshlab jibar. Bu jirni jirlaganda shunday rahat dey. Baribir seni bir kimda tinglamaydi. Boshdan o'zingga qaraylar, ondan kostyumga qaraylar, ondan ortda turgan artistlarga qaraylar, hammadan o'ylab qo'yarlar. Nik keldilar ekan, nik bular konsert qo'yarlar ekan degan fikr tuva xalqda dey. Onday fikr tumadimi hali? Yo'q, ay rahmat, Alloh rahmati bo'lsin. Mana biz endi bultir 1-fevrallarda Qozonda Filarmoniya konsert zalida shoshlay birgalashib matur ettirib jilgan edik. Tug'anlar, to'mashalar degan programmani ko'rsatgan edik. Qaysalaringiz bo'ldimi ekan shunda? Oh Allah, ishov kelgan bo'lganlar. Bishov ekan. Rahmat. Mana bu yilg'isida endi tegi kishidan qolmas qatarishib, zo'rdan qobib 12 zallarni olgan edik. Bugunda ertaga da Alloh bersa shu zalda bo'lamiz. Men endi shunda shiqqa shuni aytasi kela, былтыргысы içinde, bu yılgısı içinde bizni yoshlarni olab, zo'rlab, o'zingizning ishlab olgan aqshag'izga bilet olib kelib o'tirgansiz ekan, men sizga borib deb bosh yeb rahmatini aytaman. Rahmat sizga Bekzor, chin ko'ngildan qozondilar. Bekzor rahmat.
Быелгы программаны әзерләгәндә, бу инде бии әйдә кайнана дип атала. Моның ни өчен икән бии әйдә кайнана дигән әз генә концерт давырында аңлашылыр. Безгә быел ярдәм итте Айдар Тимербаев дигән кеше. Сез инде аны ул инде автор башкаручы, аның җырларын ишетеп, үзен күреп беләсездер. Ул инде Саба районыннан үзенең иң яратып җырлый торган җыры "Кагылма кеше ярына" дип җырлый. Ишеткәнегез бар бит, әйме? Менә шушы абый ул инде бөтен эстрададагы бөтен артистларга үзенең матур җырларын язып, үләшеп, бүләк итеп ята. Безгә дә быел 12ләп, 13ләп үзенең матур җырын күтәреп килде дә, без үзебезгә туры килә торганнарын гына бер 6-7сен сайлап алдык та җырларга булдык. Менә икеләнебрәк, билгесезләнебрәк, куркыбрак торадыр идем. Айдар абый әйтә: "Энем, бердә борчылма, икенче җыр иттереп, менә шундый билгесезлек турында бер җыр яздым. Шушы җырыңны җырларсың да, шуннан соң концертың башланып та китәр" ди. Айдар абый мине хаҗып сүзләрен язган, Айдар абый Тимербаев көен язган. Тыңлап карагыз әле. Газаплама мине, бу кадәр дип атала. Сагындым дип килгән идең ләсин, сәгатьләрне нигә саныйсың? Эләсең бит сөюемне, син дип янып көюем, ник китәсең нигә калмыйсың? Билгесезлек бигрәк яман икән, эзгәләнеп көтәм бер хәбәр. Я ярат син, я өстемә төмәнеп, газаплама мине бу кадәр. Билгесезлек бигрәк яман икән, эзгәләнеп көтәм бер хәбәр. Я ярат син, я üstüme temenim, gazaplama beni bu kadar. Bağışlar yazganım iken bizge, әйтсәң иде, әйтсәң üzdürüp, көтәргәме көтмәскәме, бүген микән иртәгәме, бер сүз көтәм һаман эзләнеп. Билгесезлек бигрәк яман икән, эзгәләнеп көтәм бер хәбәр. Я ярат син, я өстемә төмәнеп, газаплама мине бу кадәр. Şulay bizi yalnızda tügül birgədə yaratmasın üzünglər Küngüllərini üzgələdi Sağdularga küffet düzərgə Bilgisizlik bigirək yaman ikən Üzgələnib kütən bir xəbər Ya yaratsın ya üstümü tömünüb Gazaplama mini bu qədər Bilgisizlik bigirək yaman ikən Üzgələnib kütən bir xəbər Ya yaratsın ya üstümü tömünüb Gazaplama mini bu qədər Ya yaratsın ya üstümü tömünüb Gazaplama mini bu qədər Gazaplama mini bu qədər Hey rəhmət Allah, gitme yeme, gel. Rahmet, Allah нәрсәләр апманган. Bu benim, ne, әнинең малайы. Кәлендәр, яме? Рәхмәт. Приятно. Менә бит, сез кул шапкасына жылы булып китте, рәхәт булып китте. Менә ул бит инде шушындый матур концертларга бергәләшеп, шулай җыелгач, мәҗлесләрдә, бәйрәмнәрдә булса билгеле инде. Артистлар булган җирдә килеп чыгалар да, "Хәерле кич, исәннәрмесез, бәйрәмнәр белән сезне" дияргә яраталар. Мин дә бүген нәкъ шул сүзне әйтмәкче идем, нинди бәйрәм икәнен генә белмим. Берәр бәйрәм бармы ул бүген, юкмы? Кичә бар иде. Нинди бәйрәм иде? Россиянең Конституция көне. Ул бәйрәм бетәме, юкмы бер кашан? Монда төрле җирдә төрле бәйрәм икән. Минем сорауда урынсыздыр инде бу теге монда чыгып, бүген нинди бәйрәм дип сорап тору. Ул инде безнең тоже декабрь, ноябрь, октябрь айлары бәйрәмнәргә бик бай айлар бит инде. Менә өлкәннәр беренче октябрь өлкәннәр көне белән башланып китә. Аннан озын-озак та үтми укытучылар көне, аннан начальниклар көне, гаишниклар көне, әле ноябрь инде әниләр көне булып үтте.
Менә өлкәннәр көненә сез булдыгыз микән, юкмы икән? Мондагы тамашачылар безне яшь артистларны гына җыйдылар да, Казанда, менә филармония концерт залында өлкәннәргә концерт куйдык. Яшьләр дип инде бала чагалары. Кемгә түләргә түгел. Шуларны җыйдылар да, матур итеп үзебезнең теге күңелдән чыкканнан барын ничек бар шулай куйдык инде үзебезчә. Менә анда шушындый парлар килгән иде. Һәм шундый парларга бүләктә өләштек. Монда да бардыр андый парлар, сорыйм әле, бүләк бар. 50 ел бергә гомер итеп, алтын туйларын билгеләп үткән яшь парлар бармы? Яшь парлар түгел инде. Нормальный гына парлар була. 50 ел бергә гомер иткән парлар бармы залда? Бүләк бирәм. Автомобиль. Диеп уйлый күрмәгез тагын. Юкмы? 50 еллар югаймы? Аллага шөкер. Булса бүләк бирәсе була бит. Аны бүләге дә юк бит әле. Әлмәттә концерт вакытында шулай уверенно гына сораган әйтәм. 50 ел бергә гомер иткән парлар юкмы дип. Юк икәнен беләм бит инде. Бер апа торып басты да. 56 ел булса ярамыймы? Ди. Мен әйтәм, ярый. Ну бүләк 50 елга гына дидем. Тоже җавапсыз калмадым инде. Менә ул бит инде 50 ел бергә гомер иткәннән соң, алтын туйны билгеләгәннән соң, теләсәң, теләмәсәң дә әби белән бабай буласың инде. Менә оныклар була, оныкчыклар була. Бер авылда бер әби белән бабай үзләренең алтын туйларын билгеләп үтәр өчен бөтен күршеләрен, туганнарын, дусларын, якыннарын без зурлап бергә җыйганнар да матур итеп алтын туйларын уздырырга булганнар. Бер 3-4 сәгать бәйрәм иткәннән соң күршеләре кирип киткән, туганнары кайтып киткән, балалары таралышкач, әби белән бабай икесе генә өйдә калганнар да, әби инде стәлләр җыештырып йөри, бабай телевизор карап ята икән. Аннан инде икесе дә җитәкләнешеп үзләренең йокы бүлмәләренә кирип ятканнар да, бабай сразу хырлап йокыга да киткән. Әби уйланып ята икән. Эй, бу гомер дигәннәре агым су кебек икән. 50 ел бер Сәлимем белән гомер иткәнбез. Күпме балалар тәрбияләп үстергәнбез. Күпме дөньяның агын, карасын кичкәнбез. Күп рәхәт, күпме михнәт дип уйланып ятканда, бабай тагы да хырлый башлаган. Әбигә уйланырга мишәт итә. Әби төртә башлаган. Хырлама әле, тор әле, тор. Бабай инде нәрсә дип уянгач, әби әйтә ди. Хырлап ятма әле. Хәтерлисеңме? 50 ел элек безнең бүгенге көн кызыл туй көне иде бит дип әйтә ди әби. Бабай хәтерлим дигән. Эй, Сәлим, хәтерлим дип кенә ятма әле. Син бит туйдан кайтып яткач, миңа бер дә артың белән борылып ятмаганың дип әйтә ди. Бабай инде уйга калып, "Син ничек ятканыйым соң?" дип сорый икән. Эй, Сәлим, син бит мине ышыклап, кышыклап, үз кочагыңа гына алып, иркәләп кенә, назлап кына йоклатканың дигәч, бабай инде әкрен генә борылган да, әбинең өстенә йомшак кына итеп үзенең кулларын куйган. Әби һаман уйланып ята икән. Кара әле, Сәлим, син бит мине кочаклаганнан соң битләремнән дә үбә торган гадәтең бар иде икән. Бабай инде бәйрәм өстенә бәйрәм булсын дип үрелгәндә әбинең битнең иттереп бер үбеп талган. Әбигә һаман җитми. Һаман кытыкланып ята. Кара әле, Сәлим, син бит минем биттән үпкәннән соң колак очларыннан да тышли торган гадәтең бар иде икән. Бабай бу сүзләрне ишеткәндә бөтен хәлен җыеп пастельдән сикереп торганда, аксы-аксы бүлмәдән чыгып та киткән. Шул вакыт әби акылына килгәндә, эй карт җүләр, үземнең ничә ел гомер иткән Сәлимемә шундый сүзләр әйтергә ярыймыни? Шаярдым гына, Сәлим, шаярдым. Кир, ят дигәч, бабай әйтә ди. Ягы инде ят, тышлим дигәч тышлим, протезларны гына киеп керәм дип әйтә ди. Siz meni, пожалуйста, bir үк дөрес аңлый күрегез инде, яме. Мин теге протезга калыгыз дип теләвем түгел. Менә 50 ел бергә гомер иткәннән соң да, алтын туйларыгызны уздырганнан соң да, 75 ел бергә гомер итеп, рәхмәт туйларына җиткәннән соң да, бер-берегездә мәхәббәт югалмасын, бәхет китмәсен, һәм юмор хисе югалмасын дип әйтәсе килә. Һәм инде менә шушы үткән бәйрәмнәр белән форсаттан файдаланып, үткән өлкәннәр көне белән дә, әниләр көне белән дә залда утырган барлык өлкәннәребезгә багышлап инде үзегезнең балаларыгыздан бер бүләк дип кабул итеп алырсыз. Ayırma sen Gaziz etkey enkeyimden diyen jırını sizin için gene böyle gitesi bile.
gün üzüne Etkeyyenikey kötüp turğanıda Bәхет dolu bulla şuşu nigizlerde Etkeyyenikey digiz bulğanıda Bәхет dolu bulla şuşu nigizlerde Etkeyyenikey digiz bulğanıda Ayırma dik sorun karayımdan Yalğızlıklı bir kaldırma Isınığın bir şey Ekkeyen geyilme Parlı kanatların ayırma Isınığın bir şey Ekkeyen geyilme Parlı kanatların ayırma Var dünyanın yemiz sizge ingen Bizlik işim siz bitikillerde Yurtımızdan nurlar sivilgendey Siz bulğanıga etkeyler Yurtımızdan nurlar sivilgendey Siz bulğanıga etkeyler Ayırma bir sorun karayımdan Yalğızımı bir kaldırma Isınığın bir şey etkeyen geyilme Parlı kanatların ayırma Isınığın bir şey etkeyen geyilme Parlı kanatların ayırma Şekirdeşi Yeşilsiz bit soyrar kışlarday Siz bulğandağına bizde bit bəxtli Ayırma dip sırrın Xudaydan Siz bulğandağına bizde bit bəxtli Ayırma dip sırrın Xudaydan Ayırma dip sırrın Xudayımdan Yalğızlıklı bir kaldırma bir şey etkeyen geyilme Parlı kanatların ayırma Isınığın bir şey etkeyen geyilme Parlı kanatların ayırma Parlı kanatların ayırma Big zor rahmet Allah'ın rahmetleri olsun. Ay, bana eti bilen edip şollağını minip taş ettiler. Amin, amin, rahmet. Dik zor rahmet, Allah. Arim buradan geldiler, eti bilen eney. Qadrli tamaşaçılar, sizge bik zor rahmet aytasım kile. Bizning Balakay ulubuzning konsertin qararga şuşlay zal tuturib kelgansiz. Sizge bik zor uly rahmet sizge. Bizga qo'shilam bek zo'r rahmat, hurmatli tomoshabinimiz. Eti ömür boyu koşuldu indi ol. Rahmet sizge bek zor. Allah rahmeti olsun. Rifat Zaripov. Bek zor rahmet sizge. Allah rahmeti olsun. Rifat Zaripov. Rahmet. Zaripov Rifat. Boldu indi qara. Bileler beni bunda. İşer topqır qışqırı. Tege sengdirgençe qışqırayın ol şulay. İste qalsın deyip mataşa. Мұның үш тапқыр қышқыру бұттегі қаман өзің тұрындағына шығып, мұнда жырланып, сүйленіп, бақтанып тұрма, бізді де таныштыр деп әйтуі. Міне, қойсақтан, әйді бұл яқтан бақшай қалу. Міне, бұл жігіті бізге қарап, меңа қарап, бір әрінде ұшашылық көресіз, бар ма, жоқ ма? Бар? Бар дей. Қоян болса енді, ол бет жолтай. Мен шорный. Міне, қой бір жерде ұшаталар, қой бір жерде ұшатмайлар, өзім де шоққа атам. Мен бетін өзім Оренбургқа қынан, міне, бұл жегіті бізді Оренбургта музыка дәрістер оқытып атадыр. Мен айтам, ондағына етмәлі, кел, әйді, біргелешіп ерібіз, біргелешіп ішлербіз деп шақырып кетірдім. Ұшашылық бардыр ма, жоқтыр ма? Ол менің бір туған абай, Елдос Зарипов. Қол шапқанды яратайын, өлейінді қол шапқанға. Шонарға көңілі бола берейінді. Әтені көрдігіз, әнені көрдігіз, бізде сары кіші жоқ. Көршілер де ұятсыз. Міне, мәнсі бір ярар. Міне бұл жігітті біздің көргеніңіз бар ма екен бірір қоя? Қойда?
Кайда? Менә бит беләләр. Сине монда беләләр. Знают. Менә бу җегетебез бу инде Татарстанда гына түгел, бөтен Россия күләмендә, бөтен җир шарын аркылы-торкылы йөреп, күп илләрдә, күп конкурсларда лауреатлар яулады, гран-прилар яулаган җегетләребезнең берсе виртуоз гитарист Руслан Сафин. Шулай тыйнак кына уйнаган була инде ул. Кызып китсә сикерә торган гадәте бар. Ул сикергәндә үзем дә куркам. Менә безнең төркемдә русча әйтмеш основной төркем дип әйтәм инде. Төркемебездә ике шибәр, ике гүзәл кызыбыз бар. Шуларның берсе җырчы кызыбыз Яңа Чишмә районыннан килгән шатырдап тора торган бишәр кызы. Күрсәтим әле үзегезгә. Менә аның белән монда җәмәгать шулай, кемнең чыгасы килә чыга. Кемнең кирип китәсе килә кирип китә. Һәрберсе үз язмышын үзе язып йөри. Ярар, бер йомышы килеп чыккандыр инде. Юк инде күлмәк алыштырасы бар. Икенче ягына шаккаш таныштырмын. Менә, әйтеп үтермен инде. Бу кызыбыз безнең белән былтыр 1 ел буе эшләде. 1 ел буе йөргәндә Альбина Нурхәммәтова булып йөрде. Менә быел эшләргә килде. Быел уже алай түгел. Менә быел шундыйрак ел булды инде, шундыйрак җәй булды, һәммәбезгә дә беребездә тик ятмады. Кем нәрсә белә шуны эшләде? Кем өйләнде, кем кияүгә чыкты? Менә бу кызыбызда Яңа Чишмә районы Акбур дигән авылдан, үзләреннән ерак түгел Акъяр дигән авыл бар. Шунда Рубин исемле җегеткә шушы кызыбызны 7 июнь көнне кияүгә биреп тордык. Тордык түгел инде, стагфир. Тордык дим икән. Бирдек. Тордык дисәк тә була инде. 7 июнь көнне бирдек тә 11 июнь көнне алып та киттек. Концертларга, гастрольләргә. Әле хатыны ирен, ире хатынын күргәне юк. Но тормышлары әйбәт бара дип сөйлиләр. Иренә нык ошыйды. Шушындыйны көткәнем дип әйтә ди. Бәхетле булсыннар инде. Ире бик сагынганда концертларга килеп күреп китә. Билет сатып кирип утыра да, сатып алып, матур иттереп. Менә монсы бер. Ярар, бу җегетебездән таныштым. Татар мыңы дигән конкурсны ишетеп тә, катнашып та, күреп тә беләсез. Менә шу Татар мыңында 2009 елны баянчылар арасында катнашып, лауреат булган җегетләребезнең берсе Теләче районы җегете Илфар Каюмов. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә дә. Аларга алтык кул чапмагыз, минем ачу килә башланыр. Шаярам гына бер йөрәгегезгә якын итеп кабул итеп утыра күрмәгез. Менә әле концертны башлаганда ук әйтеп үткәнем, концертка ярдәм итте Айдар абый Тимербаев дип. Менә хәзер җырлый торган җырда нәкъ Айдар абый Тимербаевныкы. Бу әз генә дәртлерәк җыр. Миңа бит әз генә дәртлерәк булса, бер урында гына басып тора алмыйм, сикереп биисе килә башлый. Бөтен җир кычытына. Менә әле без күптән түгел генә Азнакайда идек. Азнакайда концерт вакытында тулы зал, 500 урын. Шушы җырда киттем сәхнә буйлап, рәхәтләнеп, биеп, сикереп җырлап йөрим. Алда бер апа елмаеп карап утыра миңа. Әйтәм, бу апага ошады ахыры. Якынрак килдем дә, апа ничек дигәнем. Бу миңа ди. Тем җырмы минме? Конечно, син ди. Җырлап бетергәч торыйм, әйтәм, апа җаным, нишләп болай күрсәттегез соң? Балакаем, ник сикерәсең соң син бу җырыңда? Сүзләре моңсу бит ди. Теге яшьлек белән бик игътибар итеп тормаганмы сүзләренә? Теге ки дәртле булгач киттем сәхнә буйлап. Менә бу җырны хәзер иң дөрес, иң төгәл бәяне бирә торган тамашачы Казан тамашачысы инде ул сезгә җырлап күрсәтәсе килә. Бу җырда сикерәгә микән, сикермәскә микән, биергәме, биемәскәме, җырларгамы, җырламаска микәнен дә сез бәяләрсез. Әз генә сәеррәк җыр инде ул, чөнки сәер дигән сүзләре дә кабатлана. Сәер булмыйча урыны да юк. Чөнки җырның исеме үк яратмавың белән яраттырдың дип атала. Менә шулай булырга может бит, әйме? Тыңлап карагыз әле. Яратмавың белән яраттырып, уйнамашы зинһар хисләрдә. Сине генә уйлыйм иртәләрен, йокым качты озын кичләрдә. Яратмавың белән яраттырдың, сәер яраттың. Сине ничек үземә каратыймсың, газап миңа моны яратың. Яратмавың белән яраттырдың, сәер яраттың. Сине ничек үземә каратыймсың, газап миңа моны яратың. Нормальнымы?
yaratmasam tutma beni değilim. Yürekli esir ittirip yaratmağım bile yarattırdın. Seyirsiz seyir yarattı. Senin işin özüme aratımsın. Vazat minamını bir yarattı. Yaratmağım bile yarattırdın. Seyirsiz seyir yarattı. Senin işin özüme aratımsın. Vazat minamını bir yarattı. Sikiriga yaramay, mongsucu. Benim halde belki bir ağlarsın. Yürek tavışımı işitsen. Bugün yaratmazsan yaratırsın. Ezdim siyenini sen bilsen. Yaratmağım bile yarattırdın. Seyirsiz seyir yarattı. Senin işin özüme aratımsın. Gazap minamını da yarattım. Yaratmağım bile yarattırdın. Seyirsiz seyir yarattı. Senin işin özüme aratımsın. Gazap minamını da yarattım. Senin işin özüme aratımsın. Gazap minamını da yarattım. Gazap minamını da yarattım. Başlandı. Hey, aşayın düzeme. Sikirgen sayın sikiresi gine. Rahmat, İzir rahmat. Tanıştığını bitip bulmayalım. Yine burunga koytırır gerek. Men senden ne kadar sikiredikim de korkuttun bunu. Yine şulay sikirip, eli sikirege keş tümede mişetlep tura. Lenirse. Sol? Sol dey. Solsam yo'qolam bit. Eli şuşa keştim güne kişi kıyafet çıkarıp tura bit ol. Bulay bassam sapsim yok. Sol. Ortlarga da көрінсін deyip bulayrak yürüyün bitindi. Көрінем мекен deyip. Ey, kegirip çıkardılar енді. Sen artist kişi yoltırap turaga teyiştin deyip. Bilmeyim, özüme bek uşağı bitmey. Мен өзім жеңіл шараққына кейіндірге артамды. Шұрттиктер, футболкадар. Ну, сахнаға yoramay дейлер олай кейіндірге. Ну, мындай кештім кегеш, өзімді нешектер бір тегі ақылы кіші кебе қасейте башлайым. Ақылы сөзлер сөйлерге тейіш, ақылы жырларға тейіш кебек. Мен ағалар бек тұры келіп етме бет енді. Ну, сіз өлі көрмәгіз тағын бұл бала бір тегі қызыл ялтыр оқлы кештім кегенде шоңымла мақтаны бір екен деп. Qozonda konsert qo'ygash 4 kostyum ko'tarib keldik. 4sinde kiyasi kile. Olishtirib chiqaymi malla? Yoraymi? Ey, rahmat, izir rahmat. Mana men kostyum olishtirib, onsa rahat joyli sekirib tabula. Mana shunisi kiyib chiqam. Sizga sizni qarshingizga chaqirib chiqarasiz kelib, big ko'p konkurslarda qatnashib Grand Prixlar, laureatlar bo'lib o'tgan Tatarman konkurs laureati Landish Husayinova davom etadi. Qarshi olamiz.
башка киткәне беләм кала сине кичерермен авыр сүзләр булса әйткәне үткәннәрне салып бизмәннәргә нәрсә җитмәй калды белермен башка йымны салып иңнәргә гафу үтенергә сөю белән гомер кадерлерәк синең белән бергә булганда киңәш сорап тагын сиңа киләм җаннар әрнеп күңелеме тулганда үткәннәрне салып бизмәннәргә нәрсә җитмәй калды белермен башка йымны салып иңнәргә гафу үтенергә килермен гафу үтенергә Бик зур рәхмәт. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Сезгә әлеге җырымны бүләк иттем. Ренат абый Мөслимов сүзләренә Наил Табанаков иҗат иткән җырым булды. Икенче җырымны сезгә бүләк итеп китәсем килә. Альфред абый Яхшымбетов музыкасына Эльмира Шафигуллина сүзләре. Яратсаң, эзләп табарсың. Китте. Яратсаң эзләп табарсың җырларымна. Ышан син, ышан үзеңә, чыгарма уйларыңнан. Яратсаң эзләп табарсың, исемем минем йолдызларда. Яратсаң эзләп табарсың, мәхәббәт сугмагында. Яратсаң эзләп табарсың эзләремнән. Үзеңә кирәк җавабны, аңларсың күзләремнән. Яратсаң эзләп табарсың, исемем минем йолдызларда. Яратсаң эзләп табарсың, мәхәббәт сукмагында. эзләп табарсың, киеп каз юлларын
başıma Yaşama hıyalımda Yaratsan izlep tabarsın Yaratsan izlep tabarsın İyisene benim yıldızlarda Yaratsan izlep tabarsın Yaratsan izlep tabarsın Akabet sokmağında Yaratsan izlep tabarsın Yaratsan izlep tabarsın İyisene benim yıldızlarda Yaratsan izlep tabarsın Yaratsan izlep tabarsın Akabet sokmağında Akabet sokmağında Akabet sokmağında Бик зур рәхмәт.
Estağfirullah. Kildім әлі. Жайлы, жеңіл, рәхәт. Рифат тегізлеп қойылы, бұл сәйдәшілер бүтіне бір жемерелер күні. Мұны әлі бір ауылда концертта вақытта бір әбейті. Балақайым жеңнәріңні түшірінді, бұлайда шықыр сүйеттен гіне тұрасың бетті. Мен етем, әй, әбей жаным, бек түшірір едім де түшмей бейт ол. Бала шақта келген күлмәк бейт бұл. Шыққан сайын қойын алып бітірегейм. Міне бала шақ дегеннен сіз оқшарлық деген кешті аласым екен? Оқисың, міне ана оқсағыз біләсіңді. Анда Нәзилә Хожина деген журналистке қыз бар. Шужы қыз, әйттім бет әлі оқытушылар күні болып өтті деп. Міне жужы 5 октябрь күні ертеңгі сағат 8-ші яртыда меңа шалтырата. Рифат, сәлем, нешләп ятасың дей. Әйттім, міне сен қошан шалтыратыр мекен деп көтіп ятадыр ем? Уяттым мәлі дейм, әйттім, уяттың енді ертеңгі сағатқа қора. Біләсің мүсің, бүгін бет оқытушылар күні дей. Әйттім, міне шуны ғына ойлап жүрген едім. Қошан мекен оқытушылар күні деп. Кәйіпсіз мәләсен дей. Мәйтем, нормально, әйді. Мәйтем, нек шалтыратасың? Әйді оқытушылар күні болғаш теле оқытушылар турында дей. Мәйтем, тоқталы. Мәйтем, сен дұрыс шалтыратмағансың бейт. Біздің ғайлада оқытушылар жоқ, өзім оқытушылыққа оқымаған. Бірәр оқытушылар ғайласына шалтыратсаң, олардың да силер әйберлері көбірек болыр. Сенің язар әйбердің де көбірек болыр. Олардың да көңіллері болыр деген ем. Біләмен де біләм, ансың біләм, сен мен ақыл үйретіп отырма. Мұнда просто хат yazғандар, сенің біле қызықсынғандар, бұлай керегің бар дей. Мәйтем, нәрсе yazғандар, нәрсе сұрағандар. Yok edem de bir jengilgene sıra oyundu diyeyim. Etem, jengil mi, ağır mı sıra oyundu, neydi sıra olsun? Yok ende yok onda bulayım. Eytiyinde, yok ende mene sıra güzeli diyenler, Rifat Zarif'tan sıra güzeli, ol tomuştan jüler mi, ili prosta kalana mı diye yazganlar diye. Etem, özüm dop turadım. Etem, bilmem ende, jülerlikteki tecrübe tügül, turabara kelmedir indi ol. Bulsa tomuştandır. Ulan şöyle yazıp taşıp indi, Rifat'ka iktibar etmeyiz, anın tomuştan deyip. Mene, Баларын сөйлештіктен енді бұл мен айта, міне ауылда оқығансың, ауылда бет енді ол міне 11 класс, неше керек өтті ол сенің қызықлар, оқытушылар білен болдың мы, өзің білен болмады мы дей. Ойлайм, бірер қызық әйбір сөйлерге деп. Әлі ертеңге ақ болғанға бір нәрсе де еске түшмей. Әйдейінде сөйле мен бір диктофонға яздырып барам дей. Шұрай міне, алайса тыңла. Мен де жоғалып қалмадым енді. Міне, мен қатырлайм, мені 1-ші классқа әне жетәкләп барды дейдім. Ага, дальше дей. Етем, дальше выпускныйдан әти көтәріп қайтты дейдім. Етем, 11 ел өткенде кеткен. Мен жүлер сеңа ұшанып яздырып барам тағы дей. Етем, міне аңладың басың енді кімнің жүлер екенін. Міне бұларын сөйлештікті, күліштікті. Ол бет енді 1-ші, 2-ші, 3-ші классларда оқығанда қызларға көз түше башлай. Сенің андай хәл болдым, бірер қызға көзің түшті ме бала шағында дей. Міне бүтін үстінде болған, мен деген әншік болмасын. Конечно түшті, әкімге түшті дей. Айтам, ауылда бір гіне кішіге енді ол. Кімгесің, кімге дей. Председатель қызына. Инешік еді дей. Мәйтем, қоян білейм енді 6 яшта шәшінен тартқанбыз, үткенбіз, түрткенбіз, урамдарында ергенбіздір, сумкысына тейіп кеткенбіздір. Әнешіп Рифат сен түрткенбіз, барғанбыз, қайтқанбыз, біз деп сөйлесің дей. Мәйтем, класста бір гіне қызы, біз жейдім алай. Анда ауылда нәрсе выбор жоқ. Барымызға да шул бір қыз енді. Барымызда шулай ердік. Бұларын шайарыштық, бұларын күліштік те. Міне мұнда 2-ші сұрау yazғандар дей. Әзгіне иқтибар білен тыңла дей. Рифат ол шыға да шекерт кәстелі болып секіріп, күлдіріп, шайарып, жүрей. Бұл ақылы сөз сөйлеп, ақылы жырлы білем екен бұл бала деп yazғандар дей. Мәйтем, мұнсы үнді жидді сұрау, мұнсына өзім гіне жауап бере алмам деп кеңешләштім. Әлфірт ойлар білен, Айдар ойлар білен, Рүстем ойлар білен. Алар да шулық фикірін айттылар. Рифат, әзгіне концерт вақытында, тамаша залында, концерт вақытында иқтибар етсең, анда бет сенің ешілікіне тамашашылар келмей. Сенің әти әнең ешілік тамашашылар, әбей бабаң ешілік тамашашылар. Сенен 1000 тапқыр яшаған, 1000 тапқыр ақылы кішілер арасында бүттіне yok бұл бала жүлер екен деген фикір қалдырасың келмесе, бір болса да ақылы жыр-жырлап қарамайсың ба деп, меңа бұйыл бір жыр берділер. Yok, мен бұл жырны жырлап қана қарайсы келе. Сіздің тыңлап қана қарайсыңыз келмей ме? Әйде, біргәләшіп тыңлап қарабыз, хаталы болсақ мен генә болмам. Рүстем абый Заканов сүзләрен язган, Айдар абый Темирбаев кейін жазды. Күзгі мұң деп атала. Yıllar aşağı varıp ötkenlerge, Munsuz
күзлер жеткенде Бараққышлар сағыш күткенлерде Хушлашмадың неге кеткенде Үпкелерің ташылап үткенде Қайтқаныма бәғірім күткенде Сағышларды жиге таратып Күзлеріме қара яратып Үпкелерің ташылап үткенде Қайтқаныма бәғірім күткенде Сағышларды жиге таратып Күзлеріме қара яратып Yaprakların kıygan payınları Bileşkeyim yana kızarı Kız kişinde üz işinden kalgan Bir kırpazı şamım sallı Üpkelerin taşına ükkende Kaykanıma bağrım tükkende Sağışlarını jiye taratıp Күзлеріме қара яратып Yollarında seni yuvatsam da Uzganlarga koyta uylarım Kırpazıday yalnız sağışlardan Öter miken indi yıllarım Üpkelerin taşına tükkende Koytanıma bağrım tükkende Sağışlarını jiye taratıp Күзлеріме қара яратып Үпкелерің ташылап үткенде Қайтқаныма бәғірім күткенде Сағышларды жиye таратып Күзлеріме қара яратып Sağışlarını jiye taratып Күзлеріме қара яратып Күзлеріме қара яратып Sağışlarını jiye taratып Күзлеріме қара яратып Тек зор рахмет. Кел! Бек зор рахмет. Алла рахметлер болсын. Алла. Міне. Керек болсын мұндай жырлар? Рахмет. Өзім әттеген дейлер ұшайынды бар. Жайлы, жеңіл, рахат. Мұндай керектер, мұндай да керектер. Біреу жейте, артығы керек ме? Мұңланушылар мұңлансынлар. Міне көбірек теге дәрттірәклер теге жырлап секіріп бейі бере тұрғанына оны Әлфред Тау язайынды. Әлі как раз Камал театры ябылышында жей ойында бірге спектакль қарадық та, шол спектакльдан шығып барғанда Әлфред Тау менен сұрай. Нешлеп менен сұрарға болғандыр оланы? Рифат, міне сен еш буын жігіт, енді 25 яшлық жігіт. Бәхіт нәрсе ол сенің үшін дей. Етем білмеймін де олай теге көп примерлер, мәселелер кетіріп болайынды. Өзі біздің сау сәлемет болуда, енелерінің сау сәлемет болуда, бірге тегізлікте өсуде, яшауда, иллер тыныш болуда, көклер ояз болуда деп кеткенім. Яра болды, әкет селеп отырма әлді. Атағына, давление көтерілмәсе, буынлар сызламаса деп істеді. Мен айтам, дұрыс, онсы да шулай. Теге ұлылар сыман сөйлей башладың дей. Мен айтам, дұрыстан да шулай бейт. Сізге бітінде яшьләргә дей, сразу ақша керек, көп керек, сразу керек, тез керек дей. Мен айтам, онсы да мешайт ме, конечно, ақшасы да керек. Ну, олай ғана да түгіл енді дейм. Бұл меңа сөйлеп отырдың, ел бойына қайтқанда, бәхет ақшада түгіл деп сөйлештік. Бәхет ақшада түгіл деп сөйлештік те, бір
Берәр ай үтте микән, юк микән? Альфред абый миңа шалтырата. Рифат, хәтерлисеңме? Спектакльдән чыккач, бәхет акчада түгел дип сөйләшкән идек ди. Дим, хәтерлим. Менә шушы темага багышлап, менә дигән бәхет акчада түгел дигән бер җыр яздым. Срочно акча кирәк, килеп сатып ал әле ди. Бушка бирә дип торам. Мен әйтәм, валдан матур вәгазьләр дә сөйләдең инде үзең. Сүзләрне тыңлап карадым, киенә тыңлап карадым да, бу җыр ошады инде, җырларга булдым. Менә әле бит әле ул Казанда бер ел ярым акча белән кешене кызык та итеп була, кызган кышкалыга да калырга мөмкинсең. Универсиада вакытында бөтен Россия буйлап полицияларны, милицияларны да Казанга җыйдылар бит. Беләсез инде барыгыз да Самар өлкәсеннән безнең дә бер таныш дустыбызны чакырып китергәннәр иде. Менә моны нәкъ үзәккә бастырып куйганнар. Бауманы урамы белән теге Калсуки бите каршына шунда җәяүләрне карап тор, тәртип саклап тор дип ди. Үзәккә бастырып куйдылар да ди. Көне буе торам, иртәнге 8-дән кичке 5-гә хәтлек торырга кирәк ди. Эссе, кызу ди. Ары беттем, туй беттем, кызык түгел ди. Кичкә таба бүке җыела башлый ди. Үземә булса да бер кызык касыйм дип, монда Пушкин урамыннан бер Жигули машинасы төшеп бара ди. Мондан бер җәяүле чыгып бара ди. Астан чыгара тиеш бит инде. Теге җәяүлене күрде дә туктады ди. Җәяүле әкренләп чыгып китте дә Жигули кузгалмакчы гына иде. Чыктым да туктаттым бу Жигулине ди. Бу инде дырылды чыга ди. Иптәш инспектор, зачем ты меня остановил? Утларым кабызган, реминнәрен таккан, җәяүлеңә юл бирдем. Ник туктаттың син мине дип әйтә ди. Мин инде монарга әйтәм ди, күрдем, менә мин да 5 сәгать карап торам. Әле бу җәяүлегә беркем дә юл бирмәде. Бердән бер нормальный водительсез булдыгыз. Шуңа күрә полиция хезмәткәрләреннән премия каралган универсиада форсатыннан. Шуңа күрә миннән сезгә 1000 сум акча дидем дә чыгардым да тоттырдым тегенең кулына ди. Тегенең күзе моңгыена менде ди, оптырады. Кемнең полициядән акча алганы бар индеме? Акчаны алып кесәсенә салып куйды да, "Алланың рәхмәте булсын, как раз правага акча җыядырым, әйбәт булды әле" дип әйтә ди. Мин моны кызык итмәкче, бу мине төп башына утыртып куйды ди. Ник синең праваң юкмыни дип сорыйм ди. Кырыда ди, хатын утыра булды ахыры ди. Машинадан башын гына тыкты да, иптәш инспектор, ышанмагыз аның сүзенә. Исерек килеш теләсә нәрсә лыгырды инде ул" дип әйтә ди. Ник син әле эчкәндәмени дип сорыйм монардан ди. Артта ди чөчөс утыра булды ахыры. Чыкты да ишекне шартлатып япты да, "Әйттем мин сиңа, кияү балакай, урланган машина белән җырак китә алмыйбыз" дип әйтә ди. Мин буларны кызык итмәкче, мыскыл итеп китеп бардылар ди. Җыры да шуның турында. Бәхет акчада түгел дип атала. Нәрсәдә? Алла, зеленые. Булар миңа доллар булып күренә. Тәгәрмештәге тиндә йөгерәбез, шабабыз, Янәсенә шулай гына тулы бәхет табабыз, Азда җитә күптә бетә бәхет акчада түгел. Кара булып, капламасын бары тик тормыш күгел. Азда җитә күптә бетә бәхет акчада түгел. Кара булып, капламасын бары тик тормыш күгел. Байлар да бит йылый икән, ярлылар да көләләр. Кемнәр икән яшәүләрнең шын серләрен беләләр. Азда җитә күптә бетә бәхет акчада түгел. Кара булып, капламасын бары тик тормыш күгел. Азда җитә күптә бетә бәхет акчада түгел. Кара булып, капламасын бары тик тормыш күгел. Буларда да акча проблемасы ахыры. Кызлар белән булышма. Хәзерге кызлар бит алар, сотовый телефон сыман. Акчаң бетсә сөйләшмиләр. Нигә стоп итеп торалар? Бәрәкәтле маллар табып булганга шөкер итик. Матур икән дөнья диеп куанып кымыр идик. Азда җитә күптә бетә бәхет акчада түгел. Кара булып, капламасын бары тик тормыш күгел. Азда җитә күптә бетә бәхет акчада түгел.
Qara bulut tapılamazsın barı bitirmiş köyün. Qara bulut tapılamazsın barı bitirmiş köyün. Valla. Biz rahmet. Bular eğleneler, tulganalar, jığılalar, duralar. Yıksan sokta yığındаны ütkele türtkele birisiň. Mana hali bäxet akşada tügül dip jırlagaç min de bir konsert aytyp koydum, min aytam. Ey dürüs, bäxet akşada tügül. Anın kuleminde dedim. Köbrek olgan saýra betrek koydu. Mana soraýman sizden, mында Qozanlar gana keldingizmi? Qoylardan keldigiz? Samaradan. Özübüz bargan bularýyk. Rahmet. Qoyan? Yekaterinburg. Allah, mında Qozanlar barmı dep soralar gerek eken. Yok, awullardan kelgen tamaşaçylar barmı ýokmy? Oh, bara. Alaysa anlaysın. Mana soraýman hali. Ol bet awuldan çygyp gitken studentlar, yakın tuganlar, dostlar, şäherge ýerip işlewçiler atma ahyry jiti bilen awulga koytalar, aýmy? Ni işin koytalar alalar? İt alırga. Tağın diyep giderge. Akşap gider işin. Este oğuldan koytup toksa tribu iteler mi? Berengige. Ta inglavnıyı. Bu ne evet, конечно, muncha kere. Nindi munchalar eken sizde? Ak muncha mı? Qora muncha mı? Şorny даже. Kızıl, yeşil, zenger. Andiler yok mu? Deren. Ak munchalardır indi. Mene qora muncha yoktur. Elegerek bulgandır indi qora munchalar. Min özüm qora muncha көрген bala tügül. Hatta min qoyan көрем deymi. Şupa-şupus поколениясы. Min tuğanda ut barıyı kazık sena. Mene min tuğanda ut barıyı, gaz barıyı, varsa da barıyı qora muncha köre almadım. Bizni bu yıl şakırdılar Башкортстан Республикасына. Рифат ayda Татарстандагы районыма, Татарстан Республикасы авыллар районнары буйлап кына түгел. Bizning yakada keleli, bizde de seni köteler bilir diye jiyinlikta Türkümüz bilen gittik. Avgust başında Vadim isimli dostum uyuşturgan idi. Bir ikatına Askın, Qoraydil, Ağaydil yaklarında, şul yaklarda yürüp kayttık. Avullar, rayonlar. Mene 3-4 gün konsert koyduk da Vadim aytdı. Eyde, bizge varıp aşap esip gelir hegiz, Monsa iner hegiz dey. Demlersi? No sizningçe Monsa kiresiz bulayın dedi. Temyorar koyttuk, aşattılar, işirdiler, hürmet görsettiler, alıp gitti Monsaga. Mene alarda qora muncha eken. Min ol qora muncha kelaş opturadım. Ol munchanyň ni uty ýok. Ni suwy ýok. Ýok suwy bar edi, ut bilen problem. Teginde eşem ýanyp tura, munda eşem ýanyp tura. Tem şirkewge kirdik misin biz? Attina diýip ta koydum. Tem köňüli bolsun Vadimniň. Mene nişik diýip etim eken endi. Ol qora munchaga kirgende biz şistoydyk hali. Yok, şınap. No kimnin gövdesini indi? Kimnin bunda qırım, kimnin bunda qırım, kimnin bunda? Benim bu yalar urun yok, iki tirsek gine. Şıqqaş tezgine şayqap aldım da, normal. No jigitler Ağaydil'de 2 gün 2 tınjı ondular indi. Monça şunda buldalarga. Eli mınsı yarar, Monçaga bardık da oturabız, 5 gittik Monçaga, 4'ümüz Ilewkede kızınıp oturabız, Vadim sıymadı. Ilewkede istir bit. Ilewkede kızınıp oturabız, bir 10 minut kızdık da, meytem Vadimga, bar el meytem, alıp kireli Sibirki, rahatlanıp Sibirki bile Monça kiri geli. Vadim opturadı. İşegin dedi. Mene şoban atırgan nerse deyler? Sibirki deyimiz bile. Normal Sibirki indi. Mene türlü şeyler eken. Mene alarda Sibirki deyip, noşar hatınga iteler eken. Tege yürüyüştüre atırganlar var mı tezgine? Özüm gün ne bilgen yollar bilen deyip. Var oşular. Metem alıp kireli Sibirki, rahatlanıp Sibirki bile kiri geli Monça. Opturadı, hatınları kız kursedi. Tem kurmegeyi, hatınlar da Sibirki bile kire bit. Onun soyun oğara Vadim. Normallik şu Monçada kızara bit indi. Bu ha uyga battı. Tek tüben işneki Liliye var indi dedi. Metem Vadim indi tüben iş, indi Liliye nerse silesin sin. Şoban atırgan nerse diler sizde. Onu bit bizde minlik dibeytelerdi.
Мәйтәмәйдә, минлекме алып кер, Себеркеме алып кирде, рәхәтләнеп шабынабыз, җырлашабыз, сөйләшәбез, көлешәбез, утырабыз. Әле Вадимның 4 яшьлек бәләкәй генә малае да бар. Монсын сөйләмә дигәни, сөйлисе килә. Тел кыштып тора. Мунчага бара башлагач, Вадим әйтә малаена: "Әйдә улым, абыйлар белән мунча кирип кайтабыз" ди. "Юк, әни белән барам, әни белән барам. Кит инде, син зур малай бит, инде әни белән барам. Әйдә абыйлар белән барабыз. Әни белән барам" дип елый башлады да, әйтәм: "Яра, бала куркыта берми, калсын, әйдә үзе генә әнисе белән керер." Без мунчада барып бер 7-8 минут утырдык микән, юк микән? Бу бала шаптырып килеп тә җиткән уже. Тик тора торган түгел бу бала. Керрәш чыга, менә төшә, менә тик тормый инде. Бөтен соравы: "Әти нәрсә бу? Әти нәрсә бу? Әти нәрсә бу? Менә гел шундый. Без Эләүкәдә шабындык та хәл алырга дип идәнгә төшеп утырдык. Әтисе әйтте: "Бар, җегетләр, әз генә Эләүкәдә кызынырга тиеш, син бит җегет кеше, шабынырга тиешсең. Бар, Эләүкәдә утыра әле" ди. Менә утырды инде бу, 1-2 минут утырды микән, юк микән? Кызу бит эссе. "Әти, кызу монда эссе. Төшәм, кызу монда, кызу." Эләүкәдән сикереп тә төште, аягы тайылып та китте. Егыла мона дигәни шалт әтисенә тотынды да калды. Вадим әйтте: "Ана, әни белән барам. Анаң белән барган булсаң, җыгылып башыңа тишәдер ең" ди. Нәрсә уйлап утырасыз? Әтисенең тезенә тотынып калды. Алла, булар уже полный күз алларына китереп, воображениен кабызып, теге баланы чикләп төште икән, булай төште микән дип уйлап тора башладылар. Алла. Әле Ознакайда концертта апа әйтә: "Әнисенең тезе булмады микән" ди. Мәйтәм: "Мин дә шуны алгап торадым. Менә Вадим әйткән инде аны сөйләмә дип. Шул кем ничек күз алдына китерә бит инде име. Менә шушы хәлләрне Буада концерт вакытында сөйләгән инде Фирзарабыда килгән. Фирзарабы әйтә: "Эй, Башкортстаннарга барып, әдәм хорларына калып йөргәнсез икән балакайларым" ди. Менә мунчага багышланган бер җыр язган идем. Кемгә бүләк итим микән дип йөридем, хуҗасы табылды ди. Бу җыр кара мунчага багышланадырмы, ак мунчага багышланадырмы, ансы билгесез. Ну җыр авыл мунчасы дип атала. Тыңлап карагыз әле. Күз алдыгызга китерегез, рәхәтләнеп мунчада утырган чакларыгызны. Кырыйда гына Себерке. Милләт шабына торган, шабына. Барып кайнар суы, кайнар шыжлап тора ташлары. Кайын Себергесе исек әйләндерә башларыны. Тәнгә ләззәте җанга рәхәт, күңелгә ял булсашы, җиргә яңадан тудырая шул авыл мунчасы. Тәнгә ләззәте җанга рәхәт, күңелгә ял булсашы, җиргә яңадан тудырая шул авыл мунчасы. Ләүкәсендә тәннең түгел җанның кереп китәрлек. Мунча бит тулы сихәте бирә бар гомергә җитәрлек. Тәнгә ләззәте җанга рәхәт, күңелгә ял булсашы, җиргә яңадан тудырая шул авыл мунчасы. Тәнгә ләззәте җанга рәхәт, күңелгә ял булсашы, җиргә яңадан тудырая шул авыл мунчасы. Кайнар мунча бары җиңел булсашы, борчуларны юып алла, шул авыл мунчасы. Тәнгә ләззәте җанга рәхәт, күңелгә ял булсашы, җиргә яңадан тудырая шул авыл мунчасы. Тәнгә ләззәте җанга рәхәт, күңелгә ял булсашы, җиргә яңадан тудырая шул авыл мунчасы. Җиргә яңадан тудырая шул авыл мунчасы. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Алланың рәхмәтләре булсын. Менә бит, мунчада җырлап утырырга менә дигән җыр. Мунчага барган сайын уйларсыз инде. Бу бала шушыннан төшкән бит инде дип. Менә монда 12
кассаларында да карап торам да, монда афиш өстенә афиш тора, артист өстенә артист тора. Сез барлык шулай артистларга да уникс зал тутырып киләсезме? Алла ярдәм бирсен инде сезгә. Сездән чикләр, Алла теләсә диле, Алла бирсә дисезме? Алла бирсә, һәм биргәнен көтеп утырыгыз инде. Алла бирсә. Ярар. Менә кемнең концертында булдыгызмы? Темаевның концертында булдыгызмы? Сен беләсең инде Фирдәүснең кымыз эчкәнен. Белә, әбәтләгәнен. Ансын да беләсезме? Сез яңалыклар белән хәбәрдар икән. Без былтыр җомга кичен алып бара башлагач, Рамил белән Шарафны беләсең инде? Мазды. Бер-беребездән көләбез инде. Ул минем колактан көлә, мин аның колагыннан көләм. Минем дә колак бит инде, бисмилла әйтсәң җитә. Менә әле миңа ничек ди ул Рамил? Рифат, син җилгә каршы йөгерә аласыңмы? Ди. Ятсыз. Тәм үзеңне бел. Мин җилгә каршы йөгерә алам, җил арттан булганда гына күзне томалый ди. Аны һәрвакыт оригинальны бит инде теге җавапсыз кала торган түгел. Былтыр җомга кичәләрен алып бара башладык да, яңа ел җитәрәк бездән инде телевидение хуҗалары Миләүшә Ләбибне сорый, балалар, сез хәзер телевидение кешеләре, нинди дә булса берәр пародия, берәр юмор яңа елга әзерләгез дигәч, без шул ук Фирдәүс Темаев белән Данил Сабировка пародия эшләгән идек. Бик уңышлыгына, җайлыгына, әйбәт кенә җылыгына кабул иткәннәр иде аны. Менә быел да яңа ел якынлаша, бездән сорыйлар, җегетләр, нәкъ былтыргысы сыман, шундый рәхәтләнеп бии торган, рәхәтләнеп җырлый торган энергичный җырчыларыбызга берәр пародия маташтырыгыз әле дигәч, Рамил әйтә: "Мин үзебезнең буадан чыккан автор башкаручы, рәхәтләнеп җырлый, рәхәтләнеп бии торган Ринат абый Рахматуллинга пародия ясыйм" ди. Рифат, син кемгә ясыйсың диләр. Мәйтәм, мин Филипп Киркоровка наверное. Ул безнең авылдан чыккан дидем. Аптырадылар. Улым балакаем Фирдәүс Темаевка гына ясап тора диделәр. Канатларны кестеләр, Филипп кауык сикермә диделәр. Менә без инде моны бергәләшеп эшләдек. Ринат абый Рахматуллин белән Фирдәүс Темаевны бергә кушып карадык. Монда инде бүген биредә Шарапов юк, Рамил килә алмады. Рамил дә булса бу тагы да байрак, тагы да матуррак, әйбәтрәк килеп чыккан булыр. Ну, Казан сәхнәсенә чыккан инде, мин әйтәм, бу әйберне эшләгәч, без моны бары тик яңа ел киче өчен дип кенә әзерләгән идек. Монда килгән әйтәм, күрсәтеп карыйм әллә дим инде. Үзем менә булса да күрсәтеп торыйм. Нәрсә күрсәтим? Уже сөйлим, уже унтам. Ринат абый Рахматуллинны беләсез, Фирдәүс Темаевны яратасыз, шуңа күрә икесенең дә концертында булып кайттык әле диярсез. Киттек әйдә. Казан! Вперед! Гуляй, гуляй! Вперед! Үттәгемір, үтсә дә кайгырмыймын. Әнә жырлап байыганга без бердә картаймыйбыз. Biz barсындан итәбез, уйнап көлеп, жырлап кына иманнарын итәбез. Екі күмбір итәбез, biz барсындан итәбез, уйнап көлеп, жырлап кына иманнарын итәбез. Казан! Вперед! Рахматуллин! Aşını getirip bardın, bişerliğin bilen yol aldın. Soğup yaksam seni kapıyı, senin gibi kız ukandı bişermin. Tukta bir düz kızım Ali, sinde bişer, minde bişer oğlalı. Sen koydada, min koydada, biz koyda, gittim seni bu fit yanında. Gittim seni bu fit yanında. Kazan! Tamam! Koş gitem degende tuttaldın. Yarı yeli bizni tınladın. Köprüler işirse, yolların kesilse, müstakbeler sinsiz işlersin. Bu adam ibrele yazmışsın, telefonunu da almışsın. Dağındaki dinle bir hal ver, ondalıksız salgan yaralı. Dağındaki dinle bir
Başım Rahmatullini alıp Tatar mısın, pişer misin? Birleşik elip kalkıp Orta avul, alda şeker Şavşula sırlı gelip Pişer halkı isimler Selam! Alda şeker Şavşula sırlı gelip Pişer halkı isimler Yolgunluk koylar Selam! Kıymetli tamaşaçılar, sizin karşınızda 2 tapkır altın Paris Premiyası laureatı Nurullah Nişeri Firdüs Kemal'e. Rahmet. Rahmet sizge Allah'ın rahmeti olsun. Uşağır mısınız bu sada? Rahmet. Rahmet. Konsert bitti. Firdüs bulup 2 minut düzüp bulmayı. Өзі 3 сағат бойы шулай. Ол қымыз қоя барсыр ендей ме? Да бітләмә жеріңнен бітлерсің. 2 күн жуынмасаң, Алла сақласын. Міне, қазір... Ой, жоқ. Фирдүс өзін бары бір не жырлап, не сөйлеп болмай. Шалбарында алыштырмайша болмай. Мен кіріп шығам. Секірлі қалемде қалмады. Руслан секір давай. Руслан, Сафи!
Ruslan Safi. Ruslan Safi. Oh, barağız birerge şığız benim hal yok. İsenlermişsiz. Koy rahmet. Kübügüz bilab oturasızdır indi Rifat. Koy arada koşlar yabıştırıp çıktı deyip. Kildim әлі. Ябық-ябықны поддержать етірге тиіш бет ол. Сіз шат мısın мені көріге? Ой, рахмет. Дұрысыңын әйткенде, мен абит бүтін жерде шотланалар. Қояғына барсам да келіп кіруім бола. Ой, Шарапов, сен гына жетмейсің деп қаршы алалар. Шуңа көре келдім. Сіз енді қарап отырмағыз. Мұның аяқлары бегірек нәзік тиіп. Штаны ғына шундай. Штаны нәзік әлекті. Но мен өзім туғанда бұлай нормальный туған. Әйбәт тудым мен. 4 тәжидейіз тудым. Оғы түгіл. Әне бет менің мишәр. Қайтып тағы бір үлшеген. 2-де ішшіз шыққан. Әнен 2 киларың малдалағандар. Онан еді мәктеп теге Рифат білән әкіртіңіне жымға кешлерінде көріне башлағаш, таный башладылар енді. Онан мені қар вақыт Данир Сабиров біләп өтілер. Міне мен Данирға ақшаған мы? Юк, нәрсе біләк ақшаған сұрайым әлі? Қылақ! Аның қылағы менің қылақ янда Димовыш кігіна. Онан еді қар вақыт Шамқай біләп өтілер. Мәйтем, Шамқайға мен нәрсе біләк ақшаған? Но менің қашлар бөлі культурнырақ. Рәшид абайның қашын көргенігіз бар ма? Бар ма? Мен аның маңғайын қырбасу деп алсақ, андағы қашлар яңғыр астына қалған пішен кебек. Жәйіліп ята. Әменім қашлар иномарка. Мазды знағын көресіз ме? Шаған мы маздыға? Мен енді бүтін жерде мақтаны берейін. Мәйтем, менім қашлар мазды. Мәйтем, мазды. Бір бабан көріп алды да. Қашың мазды болса, қылағың аудио машинасы мыды? Міне, білесігіз келсе, Шамқай қош сілкіте біле. Әмин бүтән жерімні сілкіте білем. Қ харифіне башлана, Қ харифіне біте. Нешек? Қылақ шу? Сен апа нәрсе ойлап отырасың? Шанмайсыз ма? Келген бір сілкітіп көрсетейін мүсің? Yok сілкітей ме, yok ма? Сілкіт тетек айта, сілкіткенне яратасың ақырсың. Ортаға басам, қылақлар көріне ме? Бұяқ көре ме? Бұяқ нешек? Мұнда қырау соққан орталар. Әйбет, барымызда қылаққа қарай смертельный номер. Алдағы рәтлер тұтынып отырғыз. Сквозняк бәріп желесі бар қашып кетуіз ықтимал. Ішке қадар санайбыз һәм қылаққа қарайбыз. 1, 2, қарайбыз. Әме апа елмайып тағы бір сілкітті ел. Туда-сюда сілкірге әт қайрығы түгіл ішу. Менің бұнығына силерге шықмадым. Дірісіңін әйткенде бір қабәрім бар. Менің үйленгенні іштігіз ме? Үйлендім бейт әлі. Ой, рахмет. Бөлеклеріңіз үшін рахмет. Аның қадар құтларға да керек ме? Аңды шақлықлы қабар түгіл енді үйлену. İkinci şatlılıklı haberim var. Malay todu bit benim. Malay todu dibindi. Sentyabrda 1 yaş doldu. Benim bit İdris'in aytkanda iylenu da bek kızık qana boldu. Zor toy yasarga jiyinmadık da indi xатын bilen birgelep uchrasha boshlagaч, ekirtingna yurgaч, atiyanilar bir kunni Qur'on aşı o'qitganlar edi. Rizqlar aram ketmasin deyip ikinci kunni to'y yasarga boldilar. No biz kichkinagina tuğanlarni jeydik endi, bir yoqda tuğanlar, bir yoqda misharlar. Misharlar degenden misharlarning devizi kuchli bitalarning tegi ish boshlasalar, atso kelgan tak qo'lda pitak deb boshlaydi bitinishini. Biz endi misharlar orasida
Безнең 40 яшьлек бер гаилә дустыбыз бар. Ул яңа Тинчәлдән Айрат абый исемле. Мәйтәм Айрат абый, туйга килгән, мәйтәм, юкка гына китмисең, кызыклы хәлләр сөйләргә яратасың, мәйтәм, ничек заика калганыңны сөйләле. Сораганыма үкендем, конечно. Бу инде торып басты да үзенең мишәр акценты белән, "Ну, нәрсә дип әйтим? Кечкенә вакытта абый белән ябыгык. Тазарып булмый. Буй бәләкәй. Ату дискотека барып ти кызлар белән митлак бисең. Тегеләр ызын, без бәләкәй попогына гына карап йөргә туры килә. Ну мин әйтәм балай яшәп булмый дип. Абыйны хәзер җитәкләдем дә киттек больницка. Врачка кереп утырдык. Мәйтәм шылай, абый җаным, мәйтәм үҗәсе тазарасы килә. Берәр рецепт бирә алмассыз микән? Бу безгә момент рецепт язды. Сезгә ди кәҗәсе тишергә кирәк ди. Бездә бит кәҗә юк. Анаңның соңгы пенсиясына сатып алдык бер кәҗә. Ул кәҗәне башта абыймы? Аннан мин имәм. Баштан абый, аннан мин. Атна буй имдек ти кәҗәне. Бер нинди результат юк. Минем бит ачучыга мишәр, мәйтәм халявы алынган кәҗә түгел ул. Мәйтәм шылай булай булмый. Врачка барып сүктем. Теге момент дозаны арттырды. Сез ди тынычланыгыз, ай буе имегез, кененә штаб кирди. Мин шуннан жәлләп куйдым ди кәҗәне. Кәҗәле уянып җитмәгән, абый инде имеп ята. Абыйдан калган отстойны мин имәм. Бөтен ржавчина миңа. Ай буе тегене имдек. Без түгел кәҗә үзе тазара башлады. Мин шуннан кызып киттем дә, тегенең барып ишегенә типтем дә, пыр туздырдым, сөйләп бирдем ничек бар. Теге шанмый, кәҗәңне алып килеп күрсәтте. Больница буйлап кәҗә белән барганны күрсәгез. Алдан абый бара, арттан мин, Алёнушка кебек кәҗә җитәкләгән. Тегене процедурныга кертеп тә бастырдым, әйтәм, зинһар карагыз, нәрсә булган? Нәрсә генә карагандыр 15 минут. Карыйда килә. Безгә диагноз әйтә. Сез нинди сөт эчкәнсездер, кәҗәгез ата бит дип әйтәди. Китте, Казан! Бергәләп! Бик елыйсың килгән чакта, елмаеп бак күкләргә, Ходай жәлләмит тараткан, бәхетне бит күпләргә, Елмай әле, елмай сынылар чырайың. Бу дөньяга бер килгәнбез, яши әле елмаеп. Елмай әле, елмай сынылар чырайың. Бу дөньяга бер килгәнбез, яши әле елмаеп. Килешә елмаю, синең алсу йөзеңә, Дөньялар яктырып китә, күз тимәсен үзеңә, Бергәләп! Елмай әле, елмай сыныла чырайың. Бу дөньяга бер килгәнбез, яши әле елмаеп. Елмай әле, елмай сыныла чырайың. Бу дөньяга бер килгәнбез, яши әле елмаеп. Әйткәннәр бит борынгылар, әдәм китерә юрап, Елмаеп бәхет юрасып, кайгылар
Yılamay, yılamay, yılamay elle, yılamay sanala şırayın. Bu dünyaya bir gelgenmiz, yaşi eli yılmaya. Yılamay, yılamay, yılamay elle, yılamay sanala şırayın. Bu dünyaya bir gelgenmiz, yaşi eli yılmaya. Yılamay, 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 yılamay elle, yılamay sanala şırayın. Bu dünyaya bir gelgenmiz, yaşi eli yılmaya. Yılamay, yılamay, yılamay elle, yılamay sanala şırayın. Bu dünyaya bir gelgenmiz, yaşi eli yılmaya. Bu dünyaya bir gelgenmiz, yaşi eli yılmaya. Tatar Mığı konkursu laureatı İlfar Kayyumov. İlfar Kayyumov. Kayyumov Ильфар. Жалко, что ли? Молодец. Молодец, твой отец. Şabudi mi? Конечно, men үйrettim bit. Үйретерсің мұны. Keyifler нормально? Міне қызарышып кеткендер, байлар кезі кірген. Әрбірсіне де моторлашып отыралар. Мотор болғанмысың? Ей, рахмат енді. Әбилерге аратайынды бұл күлмәкні. Әлі бір ауылда бір әбеймін де, тұтып қарайым әлі бала қайым күлмәкні дей. Мәйтемі, тұтып қарады да, нәрсесін қарағандыр. Біздің міндер тұшы шекілі екен дей. Қойын тұшатқан тұруланы. Міне,
Әле Илфар Каюмов үзенең чыгыш ясады да, менә Илфат Теләшенеке әле концертны башлаганда ук әйткәнем, сабалар ярдәм итте дип, менә сабадан бер кешебез килде безнең бүген концертыбыз белән котларга, тәбрикләргә. Мин инде аны әйтеп үткәнем, автор башкаручы дип. Сәхнәбез түрендә җылы алкышлар белән каршы алыйк әле. Безнең тәбрикләргә сезнең каршылыгы чыгыш ясарга дип килгән Саба районы җегете, автор башкаручы Айдар абый Тимербаев үзе. Теләсәк тә гаептән сакланырга булгалый шул күңелләренең адашкан чакларыда кайчак чит бакча гөлләре матурырак күренә ләкин тоя бел үзеңне үрелмә син үрелмә кагылма кеше ярына уйлап кара тагын бер yarına da şulay Kağıluşu tabılır Kağılma kişi yarına Uyla para tağın bir Senin yarına da şulay Kağıluşu tabılır Elle yarına bir kimde Kızık mıydı bilesin Sen anı görebilgəndey Nik bütənlər görməsin Şitten жылы izlevşiller Adım sayın tabıla Kirek barı mizgelgenne Çıksın barı jaygına Kağılma kişi yarına Uyla para tağın bir Senin yarına da şulay Kağılışı tabılır Kağılma kişi yarına Uyla para tağın bir Senin yarına da şulay Kağılışı tabılır Күз салмас дейсің ми Насып ярың бүтәнге Сен шитте йөргәнне білсә Аңа нәрсә көтәргә Кагылма кеше ярына Уйла кара тагын бер Синең ярыңа да шулай Кагылышы табылыр Кагылма кеше ярына Уйла кара тагын бер Синең ярыңа да шулай Кагылышы табылыр Синең ярыңа да шулай Кагылышы табылыр Бик зур рәхмәт. Хәерле кичләр, кадерле дуслар. Менә шулай Рифат дустым шалтыратты да, Айдар абый, әйдә инде кил инде, пожалуйста, җырлап кит үзең берничә җырыңны дигәч, бик теләп сезнең белән очрашуга килдем. Yürüdüm, görünmezmi diyen idim Yuğalmağan iken eli tügül yırakta Enne bit ol küte bizni Derezede güne gözü Alıp kildi mini yaşlık tulay kırakka Enne bit ol biznin işit Unutulsun indin işit Bir almanı dişke bölgeni yaptım izi güller Bayıları da
кебек тыйыла. Бүлмә сайын бәйрәм кебек, үзебездә шулай элек. Утларыбыз сүндермәдек төне буена. Әмма бит ул безнең ишек, онытылсын инде ничек. Бер алманы бишкә бүлгән якты мизгелләр. Кайлары да соңсыз дусларым, бер җыйлыйк әле тагын. Әй, üzülüp сагына бит сезне күңелләр. Әмма бит ул безнең ишек, онытылсын инде ничек. Бер алманы бишкә бүлгән якты мизгелләр. Кайлары да соңсыз дусларым, бер җыйлыйк әле тагын. Әй, üzülüp сагына бит сезне күңелләр. Dar бүлмәләрне киңитеп, бөтенесендә бер итеп, шаулап йөргән чакларыбыз кайда соң. Күрешик, дуслар, күрешик, хәлләребезне белешик. Әйдә әле үкенечләр булып калмасын. Таныш бүлмә безнең ишек, онытылсын инде ничек. Бер алманы бишкә бүлгән якты мизгелләр. Кайлары да соңсыз дусларым, бер җыйлыйк әле тагын. Әй, üzülüp сагына бит сезне күңелләр. Таныш бүлмә безнең ишек, онытылсын инде ничек. Бер алманы бишкә бүлгән якты мизгелләр. Кайлары да соңсыз дусларым, бер җыйлыйк әле тагын. Әй, üzülüp сагына бит сезне күңелләр. Әй, üzülüp сагына бит сезне күңелләр. Популяр композитор, автор башкаручы Айдар Темирбаев. Бик зур рәхмәт сезгә. Минем инде сезгә кадерле тамашачыларым бер үтенечем бар. Бу җегетне бер вакытта ташламагыз инде, зинһар өчен. Гел шулай тулы заллар белән аны. Мин бу җегеткә, Рифат, сиңа сәхнәдә картаерга язсын шушындый тулы заллар белән. Һәр вакытта. Рәхмәт, бик зур Зур уңышлар. Айдар абый Темирбаев. Сәхнәдә дидеме, сәхнә артында картаерга дидеме? Бик зур рәхмәт, Айдар абый. Менә Казан концертында булганда инде мәйтәм, әзерләнек каян кемне чакырык икән дигәч, мәйтәм Сабадан берәрсен чакырык әле. Дөнья хәле белеп булмый. Һәрбер төркемдә, һәрбер группада Сабадан бер кеше булырга тиеш хәзер. Бер үк монда сөйләгәнне чыккач сөйли күрмәгез инде, яме. Ана безгә дә сөйләргә калыр, соңгы концерт 12-та булды дип. Тиеп торып китәрләр. Алла сакласын. Алфавитта бит А хәрефеннән башланмый, С хәрефеннән башлана. С, Б, В, Г дип китә. Актаныш вакытында А иде. Әле Әллә кайларга укырып китте бахыр. Гафу итә күрегез. Менә әле Фирзарова керде, яңа гына Фирзарова кереп кутлап чыкты. Малайс, брат, әйбәт бара концертың. Әйтә, рәхмәт Фирзарова. Ишеттеңме соң әле? Менә шушы темага бер минут сөйләп чыгып китте. Әйтәм нәрсә ишетмәдем. Автобус бара икән ди шәһәр буйлап инде. Казан автобусы инде, кызыл автобуслар. Остановкага автобус килеп туктаган да бер ират кирип баскан да, тегендә бер ират утырып бара булган, аягына китереп баскан да бара ди. Бу утырып бара торган җегет сорый ди бу ираттан. Син нәрсә актаныштанмы әллә? Юк, дип әйтә ди. Сабаданмы әллә? Юк. Алайса төш аяктан дип әйтә ди. Менә шуны чыгып сөйләле ди, Фирзарова әйтә. Белсеннәр ди. Менә Басышлай шаяру белән нәтиләче Сабага кирип киткәч, Сабадан талантлы артистларыбыз бик күп. Аннан инде сез күреп, ишетеп, яратып белгән менә Илфардан кала тагын бер шундый бик итәгатьле талантлы баяни җегетебез бар, Булат Шарипов дигән җегет. Нәкъ
bir ел элек микән инде, октябрь айларында былтыр шул җегетебезнең туен уздырдык. Күзле башлы булды. Ай, башлы күзле булды. Ма или күзсез башсыз калдымы? Яшьләрнең. В общем, туен уздырдык инде. Туен уздырганнан соң миңа акча сузып Аташа Рифат рәхмәтин туйны күтәрдегез, зурладыгыз дим итеп китәлә кет сөйләмә. Юк инде Рифат менә беләм инде акча алмаганыгы да беләм, сине буш итәсем килми. Менә мине игътибар белән генә тыңла әле ди. Менә миңа шулай илһам килгәндә ара-тирә җырлар языштыргалым ди. Әйтәме Әлфия килгәндә генә булмый что ли? Син аңлый торган әйбер түгел, тыңлап кына тор ди. Әйтәм ярар, әйттем исә кайттым, шаярдым гына. Менә Рөстәм абый Закуановның беренче мәхәббәтләргә дип аталып язылган шигырына күңел түреннән, йөрәк түреннән ургылып чыккан бөтен хисләремне иярттем дә беренче мәхәббәтләргә багышланган бер җыр яздым. Шушы җырны сиңа бирим әле. Барыбер нормальный җырчы бу җырны җырламый инде ди. Сиңа бара ди. Тыңлап карадым да сүзләрен укып карадым да инде. Булаттан сорыйм, кай җире моның беренче мәхәббәтләргә багышлангансың дип. Припевын укы, кушымтасын ди. Кушымтасында булай дип язылган. Бүген килмә дисең, йөрмә дисең, нервыма тимә дисең дигән сүзләр белән язылган. Тыңлап карагыз әле. Беренче мәхәббәтләрегезне уйлап утырыгыз. Хотя бы соңгылары кемнәр булды әле дип. Ана кайткач разборка була. Кемне уйлап утырган? Сөяр дидең, мин дә гашык идем, гомерлеккә диеп яратып. Барлы булыйк, бергә калыйк дидең, биргән вәгъдәңне оныттым. Бүген килмә дисең, ярым бүтән дисең, җаннарымны этә бу сүзең. Күзләреңнән күрәм, алдашмыйлар беләм, һаман яратасың син үзең. Күптән онытып, кил яныма ышык, башкаларга билги бирәсең. Бердән берем син мине кәдие, киләсин şaşık süyəsin. Bugün kilmə deyilsin, yarın müdən deyilsin, canlarımını ötə bu süzək. Gözlərindən görəm, aldaşmılar beləm, haman yaratasın sin özək. Җиткәч, көтә безне тирәк, миңа бары син кирәк. Ятны түгел, сине сөяк күңелем, син булмасаң түзмәс йөрәк. Бүген килмә дисең, ярым бүтән дисең, җаннарымны этә бу сүзең. Күзләреңнән күрәм, aldашмыйлар беләм, һаман яратасың син үзең. Бүген килмә дисең, ярым бүтән дисең, җаннарымны этә бу сүзең. Күзләреңнән күрәм, алдашмыйлар беләм, һаман яратасың син үзең. Һаман яратасың син үзең. Рәхмәт. Allah. Киләле теге кызга да бирик әле. Абыйсы илтеп бир әле. Бик зур рәхмәт кызлар.
Ona bit. Çok rahmet. Келді ме көз алдығызға бірінші бәхабәтлер? Конечно. Менікінен өтіп күне тұрдылар. Бірреу, икеу, үшеу, төртеу. Қойсына тоқталым екен деп тұрам. Міне, қойсына тоқталым екен деп тұрам деймде, Рамил шығып үйлендім деп мақтана. Мен де үйлендім. Рахмет, рахмет. Үйлендім деп енді никах болды. Никахта мен де болдым. Әне айтты да олым келейінді деп. Әне қаршы келіп болмайынды бардым. Мен шушы яшыма жетіп, шуны білмегенмен, никахта күйеу егіті білек келім болырға тиіштір деген уйда башыма кірмеген. Аны мен айтам, ойлағаны, никахлапта әтиянилер келеді, Молла бабай келеді, никахта қасы оқиды, шунан соң яши башлайбыз дыр деп ойлағаны. Олай ғана түгіл екен әлі ол. Әллән енді ант сөздер айттырелер. Қолға қол тұтынышып, шушы тұрмыш иптәшім білән, соңғы солышыма қадар бір... Тұрмыш иптәшім дерге ярамы, деді Молла бабай. Тұрмыш иптәшім демегіз, тұрмышта иптәшлер көп бола олды. Халал жіфеті деп айтығыз дей. Айтам, яши тұрған қатын халал жіфеті, ери тұрған қызлар харам жіфетідір енді алайса. Кереге су қалап отырма, өзіңе никах оқырға келдім дей. Айтам, шойарды мұны, айттым, есе қайттым. Міне, біз енді өзіміз білмеген Молланы, ол бізді білмеген Моллаға шағып тапшырмадық, өзіміздің яқын достыбызны шақырдық. Міне, кім деп айтым екен енді. Соңырақ айтырмын кім екенін. Міне, бәйне аңлатты енді бізге бүтін Рамил есімді достыбыз енді ол. Рифат ғұрып ғадет әр елалары жулайды. Міне, баштан ұшырашабыз, көрішабыз, екі яқтапта әтияне білен танышу ғыла. Аннан енді табынар тұрғаш бір ярт сағат мен уағаз силермін. Аннан 10 минут қыран оқыла. Аннан бір-біріңізге алған бөлеклеріні берішесіз. Аннан соң енді бір-біріңізге иман калимелер айтып, Ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах дегеннен соң бір-біріңізге ант сөздері, уағда, ант сөздері айтасыз дей. Мәйтем, аннан соң нәрсе бола. Все дұға қылабыз да, яши башлайсыз дей. Мәйтем, бегайбет бара, бұл, конечно, жеңіл екен. Тем, пожалуйста, міне, вағазларында сөйле, Құранларында оқы, бөлеклерінде берек. Ант сөзіген айттырмәлі мен айтам. Менің тұрмышқа бітіней башқа планлар. Мәйтем, міне шуңа көре сеңа 1000 сом ақша. Ризалашты ол. Яңа Құран бойынша ярайды. Мәжіліс матұрғына әйбеткіне башланып кетті, вағазда сөйленді, Құранда оқылды, бөлеклерді беріштік. Мен айтам, біте қазір дұға қылабыз да шығып кетеміз. Рамил айтайын достым, әйдәлі, Рифат басайлы дей, уверені тұрып бастым бітәлі. Әйдә болашақ келінге ант сөзлері айтты. Кем дешейсің сен? Біз бет сенің біле сөйлештік. Жоқ, жегенде сөйлештік түгіл. Ғиласы, ғырып ғалаты, аның шулай, никахының законы шулды. Бүтін туғандар қаршында жоқ деп те тұрып болмай бетінде. Басқа şimdi. Көптен күтілген мезгіллер жетті. Шошаны ғына күтіп отырған ем дедім. Тәм рахмет хәзіретке. Ішімнен хәзіретке дедім. Ант дедім енді риза дедім. Мәйтем рахмет. О келінді айтты енді барбыз да айтты да. Анар енді дұға қылдық та шығып кеттік. Орамға шыққа келдім де мәйтем Рамил, біз бет сенің бірі сөйлештік. Ник айттырдың. Мәйтем бет сенға 1000 сом ақшалар бердім. Ну Рифат нешімсің, извини, ғафует. Хатының көбірек берді бетті. Хатын палавины мишар, палавины тотар. Уже менің теге әйттірмәшәкні біліп, алдан барып сөйлешіп, уже құтлап қойған. Міне, теге әлі қойлардан қызлар ізләп береге де вақыт болмады енді. Өзі бізге айрым теге түркім барлыққа кетіріп шыққаш, бұлтырларыны Сәйдәш бию театрынан түркіменен бір биюші егет, бір биюші қыз шақырып алған ергенде районlarda, оларда. Міне шу биюші қызыбыз білен енді, Диләр есімді қызыбыз білен бір ел ярым бірге ергеннен соң бір-бірімізде мәхәббәт уянғандыр енді. Дыр енді түгіл енді, уянған енді. Дырлап тұрбадық. Әйтем бейт, міне біздің мұнда түркімде мұнда шетлер жоқ. Міне мұнсы бір туған абай, залда шылайық операторыбыз, жетекшіміз, менің бір туған абай. Өзім нәрсеттелер, шуны ішлейм, қотын, би. В общем, мұнда кірген ақша мұндан шықмай енді. Әлләні де ғадатымды менің оғаштып кетті тұрған. Міне шулай. Міне менің халал жіфетніңді енді сізге шығып көрінәсі келейін Қозан тамашашына көрсәтейінді мені деген бұла неше ел Нұр Мұхаммәті болып бірді Зарипова болып шығайым енді дейді. Шығайынды, шық.
Kul şabalar anası. Zaripova dilere. Hel Ercefet. Tıkırıp koyayım göstermesin. Şık bulak girelim. Eviğine kulaka geldim de bildin mi? Bulak digeç atılıp çığa. Тоже boşqa kelgen yarata. Gel boşqa bolmayın düzkenim. Men boşqa. Konsert tavasada aytip qalayım әлі. Иде aytip bulmayatı. Mına bulay tuta. Mına mena şulay ышанып беренди. Мена ышанып йөри. Мена кияуга чыгып койду инде ул. Анарга да кияуга чыкмышы болбой инде. Onun da yaşı bara. Mena da 50 tola. Tağın 24 yıldan. Әлі мен өзімді быйылда, былтырда, келесі yıllarga da үйленірміндір дегенде ойда başıma da келмеген ие. Но үйленмеші болмайынды дейділер. Үсе. Бәйелер үсе. Алла бұлар кіл ikінші кері яғын ойлап отыралар. Доллар үсе, евро үсе. Мен еттем, жөнірек 300 вақытта үйленіп қалайым әлі дейдім енді. Ол барыбір тойдатты, расход кім айтмашылай. Кімдір енді барыбір кияу егет бетінде келінген, енді де болса бөлек аласы келе, барыбір бұш қана қаласы келмей. Кім алтын алқа, кім алтын езік, кім машина, кім фатир бере енді, кім кісесінен шыға енді. Мен де енді кішіден қалмасқа тырышып, зордан қоптым. Шиғыр яздым. Заты өзімдікі. Бала шақта көңілге кіріп қалған, өзің ясаған бөлек, ең қимметлі бөлек деп. Қойын, ғұмырда шиғыр язған еғайым, меңа İlham keldi mekan, Elfiye keldi mekan. Elfiye'dir nafir ilham bilen gene bulmaz. Eli bu şiirini okuğa jıladı ol, былай dedim. Bu dünyaga nişek gine kilesi ittin yarım. Menim mında ekenlikni bilesi ittin yarım. Eğer jirge min kelip de sen kelmey kalgan bulsan, kimnidir süyüp yürüp de bu süyü yolgan bulsa, izlep de tabalmay, dilmirip biter idim. Şın suyu temin demişa, min jirden gider idim. Bu dünyaga nişikkine kilesi ittin yarım. Menim mında ekenlikni bilesi ittin yarım dedim. Özüm aytam, özüm kuanam. Et көңілі bir siyak indi. Şunlarga da көңіл bola. Mene şu şiirini söyledim de Alfred Tabi'nin tik singine deyip yazılgan bir jırı var ya, şol jırını özüne bülekle aytip koydum. Halal jifitlerge mene degen jırı indi bu. Kirede otura. Hey, bu jırda söylep duru kelek tügül. Videoda barsı da var. Bilesi bu dünyada ömürlükte kala şanlarda şan sigenler bulmayken ikev qavatlanmış suyu yağadan tiksingene bar tiksingene şanlarıma minnim sinkire sen bulmazsan söner sağışlardan şansız kuşak kemik bu yürek bar tiksinigene şanlarıma minnim sinkire sen bulmazsan söner sağışlardan şansız kuşak kemik bu yürek İlk bir güne iken yaşlık ili qavatlanmay yaşlık yazıları qavatlanmayırken senden başka Bəxit dolu suyun azları Tiksingene bar tiksingene Canlarıma minnim sinkire Sen bulmazsan söner sağışlardan Şansız kuşak kebek bu yürek Bu bizim Xruşov'tu. Tik
Bir gine iken şın yaratı Bina deyip Xuday yazdıganı var Tiksingine var birevgine Benim üçün tuğan sırlı yar Tiksingine var tiksingine Canlarıma minnim sinkire Sen bulmazsan süner sağışlardan Şansız kuşak kebek bu yürek Tiksingine var tiksingine Canlarıma minnim sinkire Sen bulmazsan süner sağışlardan Şansız kuşak kebek bu yürek Sen bulmazsan süner sağışlardan Şansız kuşak kebek bu yürek Şansız kuşak kebek bu yürek Tiksingine var tiksingine Tiksingine var tiksingine Tiksingine Ey rahmet Приятно Big Zura Rahmet Big Zura Oh Hazret de kelgen Big Zura Ramil Big Zura rahmet Siz benim bütün söyleyenlerge de hoşlanıp oturmağız indi mi? Ramil andı tögül ol Mezekten oldum Kelgenim bilgen bulsam söylemedireyim Big Zura rahmet Allah rahmet olsun Bu benim söylegen söz şoyarıpına söyleşu. Bu Merjani Meşitinin İmam Hatibi Ramil Hazret. Bizning avuldaşımız. Bek zo'r rahmat alarga oilalarine. Mana qılandık indi bizde to'y yasab, kishidan qolmasqa tirishib. Nega sizda kelmadingiz? Chaqirmadim. Biz bitin bundagina Chistopolskdagina nega kelmadingiz? Sizler şundagınamı chaqirib kelmanglar, bulay kelgan bo'lgan. Hali men tege nikohdan so'ng yashab ketiribizdir deb o'ylaganim, olaygina bitmay ekan. Tege to'y yasamagan ekan, otni oxiri yetib bilan, ya tubankamdan qo'noqlar kelib tushadilar yoqlab. Ya bizni yoqlab Orenburg yoqlab keladilar. To'y yig'iz bo'lgan ekan deb. Otna so'yin bayram etib bo'lmaydi endi. 26-sentyabr kuni butun to'g'anlarni, do'stlarni jiydik da Qozonda o'zimiz chagina qadigina ayttirib endi. To'y uzdirdik. Anda nechik deb aytayman ekan tege. 90 kishi chaqirgan endi. 120 kishi keldi. Qarab qana o'tiramiz deb kiralar. Nechta qarab? Artistlar ko'p endi, kimgina yo'q endi, artistlardan kimgina yo'q edi. Salovat yo'q edi, Xaniya yo'q edi, Oydar yo'q edi. Qolgan barsa da bor edi. Salovat abi keldi endi, Salovat abi kelib ustoz bo'lg'ach, tabriklab qutlab ketdi shakirtin. Original so'zlar aytdi endi. Rifat, rahat yashaysiz, boy yashaysiz deb. Dem rahmat Salovat abi. Rifat bir unikal bir original bir so'z aytdim, esingda qoldirdi. Dem tinglayman Salovat abi. To'yning ikkinchi kunida sirasi kuyovning ko'zi ochilashaq, kelinning tili ochilashaq deb. Shularga tuzib rahatni ko'rib, boshingga kaska kiyib yashayin dedik. Bular hali ul menga 26 kunda to'y bo'ldi, 25 kunda shaltiratda telefondan qutli Rifat bilan sen eng baxtli kunlarning birisi qutli o'zingni deb. Sen so'tab ertagina bitadi. Tanglab tur, bugun sening eng baxtli kuning deb. Esingda alik ne dey? Xotin qiz bo'lsa ham mana hozir uylanasiz, sen xotin qiz ko'rgan kishi tug'il endi. Xotin qiz bo'lsa o'yinchiq tug'il. Hozir yuragi bilan o'ynama, u birovgina dey. Ko'kraklari bilan o'yna, ular ikkovdek. Aytam Salovat abi bunday so'z chiqsa sendangina chiqa endi. Originalni qutlovlar, tabriklovlar aytdi endi. Allohga rahmat. No har bir artist kelgach tegi banalni so'zlar söylemedilar, tegi egaklatingiz ko'rib falan deb. Har birisi shoyarib qutlab o'zimiz chagina o'tdi endi. Главный o'tdi, yashashagina qoldi. Mana qo'ysasa главныйdir endi aning. To'ydirmi, yashaydirmi? Hali to'yga bu yerda azir tug'ili shi'rgina bor edi. Dilerita shi'r bilan gina yiroq keta olmasdan baribir bir narsa azirlarga kerak. Bir ajr azirlar, men biyu azirlin degan bo'la. Bitta mana jirgina azirlab o'tirgan vaqtlar bilan bunda. Masalan 450 shi'r, soydabal qaysi ko'ngilingga to'yga to'g'ri keladi deb sanaysan, shuni yozdiribmiz da jirlarmiz dedim. Bu bir 2 minutda o'tmadi, menga bir shi'r ko'tarib kelgan. Men buni o'qib turmadim. Onarga shag'ash o'shaydir endi. Iltib berdim Oydar abi Temirboyevga. Ol ikatnada tezgina ki yozdi da, "Yori bu jurnal men to'yga xatlik jirlab qaraganman." Gadat endi eng birinchi gadat indigina jir yozdirsam da avvalga qaytgach atilarga nelarga tinglatib ko'rsatasi kela. Gadatda endi nindigina hajar jirlasam da tegi noshormi, yaxshimi, yilmayib turadigan gadati bor endi. Balasining ko'ngli bo'lsin deb.
Айтып тора инде. Бу җырны машина белән йортка кереп туктадым да, музыканы машинада куйдым да, капкаларны яптык, кеше фәлән күрмәсен дип. Йортта кыттырып, җырлап, сикереп, биеп йөрим. Янинең менә куплетларны җырлаган саен, янинең йөзе үзгәрә. Бу җыр бие әйдә кайнана дип атала. Җырлап та бетердем, сугып та якты. Кем турында җырлаганыңны аңлыйсыңмы соң син ди? Мин ул кайнананы туйга килгән бер кунак кына дип торам. Менә җүләрлегендәйме? Минем әни, минем хәләл җефеткә кайнана була. Шулай бит әйме? Аның әнисе миңа тёщ, яратмый шул тёщ дигән сүзне. Тёщ булай. Менә хәзер уйладым да, мин әйтәм, әллә диләре миңа сиздермичә генә теге үзе биюче булганга бие әйдә кайнана дип яздырган. Әллә мине генә шитләп теге чиметеп алмакчы булган инде бие әйдә кайнана дип. Хәзер мин дә менә анарга әйтмичә генә тёщыга багышлап шигырьләр яза башладым. 66 куплет яздым. Минем тёща кобра дип атала. Ну, ул теге бердә андан начар сүзләр юк, матур сүзләр белән генә бәйләнеп бара. Әле бусы киләсе елга гына була. Бусы әле бу елга юк. Быел бие әйдә кайнананы яздырдык та, төрле җирдә йөрибез. Менә Татарстан буйлап төрле районнарда йөрибез инде, чыгышлар ясыйбыз. Нурлат шәһәрендә концерт куйдык та, шунда бер апа менде дә, чәчәкләр бирде дә. Рифат балакаем, молодец, концертыгыз әйбәт. Но сәхнәгә чыгып бие әйдә кайнана дип, үз анаңнан үзең көлеп йөрмәләр инде, ятсыз ди. Әйтәм, апа җаным, моны бит мин язмадым, мин җырлыйм гына. Какая разница, син җырлыйсың, тыңлап тор, сугып йыгармын ди. Әйтәм, яра, дәүгән апа 55 яшьлек тирәсендә улы кешегә гомумән каршы дәшә торган гадәтем юк. Тыңлап торам. Весь әйтте инде, анаң кырында сез биеп торырга тиешсез, 3 килендә, 3 малайда, нинди гадәт, нинди җырлау, андый сүзләр сөйләү, ятсыз фәлән дигән. Әйтәм, ярар, апа, үзгәргә тырышырбыз дип. Әйтте дә эчендәгеләрне весь бушанды да, теге апа рәхәтләнеп чыгып утырды, елмаеп утыра уже. Довольный. Теге ападан сорыйм, әйтәм, апа җаным, нишләп болай әйтергә булдыгыз соң әле? Эй, балакаем, мин дә бит синең анаң сыман 4 малай тәрбияләп үстердем ди. 4 малайның 4 хатыны бар, 4 килен белән бергә яшибез ди. Шуларның ачуларын да синдән алдым ахыры, рәхәт булып китте әле ди. Мишар апасы турыга сыразы, рәхәт яшереп тормый, дөресен әйтә. Мин бушандым, сиңа ничек улым дип әйтәм, миңа әзгенә кирәк, конечно, ничава. Әйтәм, сез бушансагыз шул җитә инде. Менә монда да бардыр, киленнәр дә бардыр, кайнаналар да бардыр. Бер үк үзегезнең йөрәгегезгә якын кабул итеп, үпкәләп рәнҗеп утыра күрмәгез дип кенә әйтәсе килә. Бу җыр гыйбрәт өчен генә, шаярып кына җырлана торган җырларыбызның берсе. Айдар абый мине хаҗы сүзләре, Айдар абый Тимербаев ки. Бие әйдә кайнана. Әле бу җырда мине дә биергә өйрәттеләр. Ничек әле, Руслан? Яшьләр шулай бии икән. Бай, муйра урта бит. Кушыл. Булай рәхәт. Сылулыгы искитәрлек тирә-юнгә бер генә. Алтын кулы тәмле теле килен төште бер ригә. Килгән шәпкә шәп иделә, ул чаклар каясым. Килүгә үз кубызына биетә кайнанасы. Шундый замана, телләреңне тоя белдә бие әйдә кайнана. Син генә түгел бу хәлдә килде шундый замана, телләреңне тоя белдә бие әйдә кайнана. Бие әйдә кайнана. Хуҗа булып куйды килен, каяны сүзләрен таба. Дәштем икән диярсең син каршы дәшеп кара. Син генә түгел бу хәлдә килде шундый замана, телләреңне тоя белдә бие әйдә кайнана. Син генә түгел бу хәлдә килде шундый замана, телләреңне тоя белдә бие әйдә кайнана. Бие әйдә кайнана. Карый ашын сала, идәнен куя юып. Яши бүген кайнаналар, киленгә килен булып. Син генә түгел бу хәлдә килде шундый замана,
Duya belde bir eyde koynana Singine tügül bu halde kildi şunday zamana Dillerini duya belde bir eyde koynana Bir eyde koynana Yaştay güzel verip aldılar indalar Singine tügül bu halde kildi şunday zamana Dillerini duya belde bir eyde koynana Koynana, bir eyde koynana, bir eyde koynana. Allah, gülem bunlar. Bunlar lütfü turu kileymi? О, Денис. Спасибо большое. Бик зур рахмет. Алла, не букет. Алла. Бик зур рахмет. Міне. Мен айтам бұл қайнана, конечно, бик татар қайнанасына оқшап етмеген. Әзгіне шу ашқарақ тартқан. Татарлатасы бар, тыңламайлар. Но, мындай қайнана ләкса мындай ісмеріш ұраған, а? Бұл келінні 2 күнде зайықы ясай. Татлыға башлайсың. Міне тұтлығы деген сіз нені білесін екен? Ришат Шайхатдинов деген жаршы егітні. Білесіз ме? Бик талантлы жігіт, ол менің яқын достым. Ну, кімнің нендей кемшілігі болмасын? Ол Хәния апалар, міне, үнішке бәйтемеген. Хәния апалар білін дәшілді, осы атабайлар білін дәшілді. Қазір өзіне айрым түрікін барлыққа кетіріп, өзі гастролlarda, концертларда ери. Міне, кемшілік те төгілдір енді ол бәлкі. Міне, мен 48 кило енді. Ашасаң, ашамасаң, өлшенсең, өлшенмесең де, әлі үйленгеш тазарысың дегендер 46-ға оқ кеттім. Тазара мақыры. Міне, Ришатның енді әзгіне сөйлешкенде тұтлыға тұрған ғадаты бар. Оланы яшірмей, оланы өзі де қызық етіп, сәхнелерден шойарып, күліп сөйлеп бері. Әлі бұйылғы яңа елға көшкеш, меңа шалтырата янбарларда бұйыл. Рифат, сәлем, менің білен бір қызық хәл болды. Тілің сүйексіз сөйле сәхнеден дей. Өйтім, нәрсе болды? Ей, шаллыда енді дей. Ол Яршаллы шәһәрінде яши. Шақырдылар бір ресторанға яңа ел күні дей, 31 декабрь күні. Жырларға, шығыш жасарға бардым, жырладым. Сәғат 12 долларға бір сәғат вақыт қалғандыр дей. Қожалар айталар дей. Ришат, әгер қайтам дейсең, ғайла білән яңа елні қаршылам дейсең, қайталасың, біз өзімізгіне отырабыз деп айталар дей. Ярар, дедім де, жиындым да дей. Шығып кеттім, урамға шықсам, урамда бір машина заты да жоқ дей. 3 остановка қайтасы бар. Ойлайм дей. Яра, жеугіне паркнығына кесіп шығам да, 20 минутта үйде болам. 2 атлы қайтып барам, паркқа келіп кірдім. Паркта дей шыршы, отлар сызылған, қоядыр жеттегіне музыка тауышы келе. Но паркта бір кімде көрінмей, но қояндар бір ират тауышы келеді. Әзлейм, таба алмайм. Yoqшыла бірақ қарасам, шыршы түбінде бір иратты еғылған дей. Тұралмыш ятады, әйбеткіне бейрем еткен енді бұл дей. Ойлайм дей. Қазір мұны мен де көрмемішке салышып кетем екен. Я бұл мұнда қоты біле, тоңы біле, бұлай ярамай. Ойладым да дей, бүтін кіші яңа ел қаршылылар. Тұттым да полицияларға шалтыраттым дей. Полицияға шалтыраттым да сөйлеше башладық бұлар білен дей. Әлі бет әлі теге. Нормальный кішінің де қыш күні урамда теге салқында ауыз қатып кейте, сөйлешкенде. Деп күні сөйлешебіз. Ершат айтты, бұлай да тұтлығам дей. Жетмесе ауыз қатқан дей. Еше полициялар сұрау үстіне сұрау берелер дей. Мен де айтам, исәнмесіз. Міне мен шундай кіші паркта едім, мұнда бір кіші ата келіп алып кетіңіз әлі, пожалуйста, деп айтам дей. Ненде урамда деп сұрайлар дей. Мен енді қызы бұра кетіп аңлатмақшыйым, сыға барып тірәлдім дә дей. Деп тұрам дей. Советский урамында мәлі деп сұрайлар дей. Йоқ деп айтам дей. Союзный дамы деп сұрайлар. Йоқ деп айтам дей. Ярар шайарма қызал дейділер да тұрып күні қойдылар дей. Бұлай қалдырып болмай, келі жедім, кері шалтыраттым дей. Тағын аңлатам. Тағын теге сыға барып тірәлдім дей. Советский урамында ма? Йоқ деп айтам дей. Союзный дамы? Йоқ. Бұйтан шалтыратмағыз мұнда дейділер да тұрып күні бәрділер дей. Жан ашуларым шықты дей, қыздым дей. Бір 40 минутлар шамасы өткендір енді дей. Ауызға физарет кесе башладым дей, қыздырам бәйсі. Ауызды қыздырдым да тұттым да тегілер шалтыратам дей. Исәнмісіз деп айтам дей. Исәнмісіз дейлер дей. Міне мен шондай кіші, урамда кіші ета алып кетігіз, пожалуйста, деп айтам дей. Нәрсе, Советский урамында ашты әлі деп сұрайлар дей. Айы, Советский урамында көшірдім енді мен аны деп айттым дей. Мен мақтанған Мишар қызы Альбина Саматова давам етті. Орғызға тоныш болған үшер, гармон іші болсын ярын, кеттік бір кәләші үшерді біз, еме? Оп! Эй, дос
Гармоншының буыннары сайын мәңәбәт таннан. Гармоншының буыннары сайын мәңәбәт таннан. Суда yüz alasın mı? Мен сені көрмей төз алмайм, әсем төз аласың ба? Суда yüz alasın mı? Мен сені көрмей төз алмайм, әсем төз аласың ба? Гармоншылар гармон ойнай, қолында балдағы бар. Гармоншы деген даны бар, сүйіп тоймас яры бар. Гармоншы деген даны бар, сүйіп тоймас яры бар. Суда yüz alasың ба? Мен сені көрмей төз алмайм, әсем төз аласың ба? Суда yüz alasың ба? Мен сені көрмей төз алмайм, әсем төз аласың ба? Отырмағы сорындыққа гармоншылар отырсын, бөгіле
Сәйдәш бейі театр артистлары Илнас Дилері. Үди. Батырма! Нормальный кішімінде бір кемейінді. Светофор. Міне өзім кейінем, өзім шешінем бұлар бейгенге бейіп тәйрім тегін дұртта жырлап тәйрім. Әлі міне бұл қыз Альбина жырлай тұрған суда-суданы жырлай тұрай қыз ма бұл жырны? Жырлай тұрай. Нәқ шулай жырлай тұрай қыз ма? Бізде башқа түрлілік жырлары бізде. Суда езаласың ба? Суда любой дурак езе құмда езаласың ба? Аның вариантлары көп енді. Бек көп. Міне қазір шондай не башланды? Нендегіне мәжіліске барсақта, татарша ғана болса юбилейм ол, тойм ол, татарша болса жеңілгіне жайда ғана өтеді кете, русша татарша болса бітті баш енді. Ол мен руслар аңласын деп, бата жемірі русша сөйлемекші болам, олар аңламақшы бола, бұл бала нәрсе сөйлемекен деп. Міне, не істеме керек болғандыр ол бір 2-3 жылылық көбәләк гүлләргә қонса гүлләр тибрәләмекен деген жырны өзімше тәржеме сағанайым. Бабочка сядет на цветочек, цветок шевельнется ли деп. Қазір орыстар болса шуны сұрайлар. Әйдә сенің корунный жырың бар бет деп. Ол жырны хажырламай башладым енді. Міне әлі 1-2 ай елеккіне Қазандамда тойда болдық та бір опа шықты да матур еттіріп, рәхәтлендіріп, баяңағына шартлатып жырлап берді. Талы бөгеліп тұра, тағын бір көрәсі кейліп, өзәк үзіліп тұра деп. 3 куплетінде шартлатып жырлап берді де, барысы да дәрреу келіп, қол шабаларын, сызғыралар көтәріп алдылар бапаны. 1-5-6 орыс отыра, оңына бітірмәділер енді. Сұрайлар, нешік нәрсе турында деп, бүтін қонақлар меңа көшәті. Ана, Арифат знает. Сейчас перевод сделает тебе делер. Мәйтем, білмейм, шынна бұл жырны. Көбәләк болса сылаған болырым, конечно, мен айтам. Мұнсын білмейм. Әйдәйін, ты же можешь, давай нәрсе ялындырмайынды. Мәйтем, білмейм, биллахи білмейм. Әйдәйін, дейлер. Тегілер сұрап тұрғаш, қаман қаршыда келіп бұны бетінде. Ойладым, мәйтем, талы, нешік боласың ол ұрышша, талы. Ива будет ты. Мәйтем, өзімнің жетер-жетмәс баш біләңіне тәржеме садым. Мәйтем, ярамаған тағын бұл үш ұрысқа. Талы бүгіліп тұра, тағын бір көрәсі келіп, үзәк үзіліп тұраны бұлай дедім. Ива наклоняется, Ива наклоняется, еще раз хочу увидеть, центр отрывается. Нормально ведь, үзәк үзіліп тұра. Центр отрывается. Башқа вариант yok бетінде аның. Әттігі мен абылай қорап тұра. Мәйтем, что смотришь такими глазами? Әлі біздің татарларының тағын бір яратып жырлай тұрған жырлары бар. Хочешь перевод сделай? Әнна кедіргіндейм деген жырға. Не надо дей. Аңлады сразу желінің қасяқтан ескенін. Дәшмешеген ұлтыра башладылар. Татарлары қайтек мәлі дейіп те башлады. Мәйтем, сразу шуны жырламышы. Бізде, ол бет міне шындай жырлар есте қала енді тегі. Суда, жырда бір сөз қабатлана екен, бір 5-6 тапқыр хитта болып кете. Талы, тоқтайыңыр. Міне, бізде енді есте қалып болмас мекен деп, хит болмас мекен деп, бір жыр яздырған ең. Біздің просто яңғыры yok. Яңғырсыз ғына. Тоқта деп атала. 17 минутлық жыр, бір гіне сөз, рақаттанып жырлап отырып болады. Тойып кетсеңіз, тоқта деп қыштырасыз, ямын. Әйді. Өзім сезмей қалдым, қайшансың нешекілер, жүрегімді әсір еткені. Неге тілгәлейсің, ұттырға бермейсің, толпындырма жібер жүрегіне. Тоқта, ашықма деп, тыңғысыз жүрегім, тыңыламай сені. Көптен ұнытырға, керек екенлігін аңыламай. Тоқта, ашықма деп, тыңғысыз жүрегім, тыңыламай сені. Ұнытырға керек екенлігін аңыламай. Қиялдашым бар да сен
ұшында, бармыша артыңынан ашқына. Қайғыңды үзетіп, шаттықлар бөлешіп, өзі құрға, өзі тартыға. Тұқта, тұқта, ашығыма деп, тыңғысыз жүрегім тыңыламай сені. Көптен ұнытырға, керек екенлігін оңыламай. Тұқта, тұқта, ашығыма деп, тыңғысыз жүрегім тыңыламай сені. Көптен ұнытырға, керек екенлігін оңыламай. Ақылым ұнытты, жүрегім яратты, мина қазірні хәл итерге. Яш шағында достылар, шулай боладыр, ол сүйіп күйіп керек яшәрге. Тұқта, тұқта, ашығыма деп, тыңғысыз жүрегім тыңыламай сені. Көптен ұнытырға, керек екенлігін оңыламай. Тұқта, тұқта, ашығыма деп, тыңғысыз жүрегім тыңыламай сені. Көптен ұнытырға, керек екенлігін оңыламай. Жүрек мені қаман оңыламай. Тұқта, тұқта, тұқта енді. Зор рахмет. Альфред Абыякшымбетовке Анны Попова сөздері. Постой, постой деген жыр болды. Русшасы постой бола бет. Міне, нешік деп айтым екен. Біз қазір жұрындай виртуальный заманада яшаймыз, интернет заманасы дейбіз мәлі. Бізде компьютерлар, ноутбуклар, бізде крутой телефондар, түрлі сайтларда ғана отырашабыз. Контакт деген сайт бар, міне контактта біздің түркімде бар. Анда енді меңа бұйыл жай бойы, күз бойы яздылар, ұлы яштағы абайлар да, опалар да, дұрыс кеңешлер де берділер, яшлер де яздылар. Балақайым маладис, балақайым қиялланы бірмейінді, бірақ ішке кір. Оларына қада дұрыстыр бәлкі. Көп язғанлар енді Рифат сен бет өзің қади ауыл малайы болғаш, сен ауыл малайлары деген бұлтыр жыр жырлайдыр ең, бұйыл жырлайсың ол жырыңы дегаш, мен енді көбісіне әді, қар бірсіне енді, көбісіне әді, қар бірсіне әді сұраға жырлайбыз дедім, шол жырны жырларға да болдым. Ол енді барыбызда біле, ол бірімізге де яңалық түгіл. Бірінші тапқыр ауылдан шығып кеткен малай, шәһәрге бара екен бірінші тапқыр, неше яшына болуына қарамастан, 17 яшмы, 20 яшмы, ол жігіт білен бары бір нәрседе болса бола енді. Я анарға шәһәр малайлары бейленелер. Я юлны дұрыс урыннан шықмайсың да полиция протокол яза. Я дұрыс урында басып тұрмасаң, машина пышырақ су септіріп кейті үстіңе. Я бұяған скамеге бар отырасың. Бірде болмаса көгершін болса зәке кейтіп кетейінді. Бабайт бәзнәке деп. Міне ауыл мәктәбін гіл бишлі санларына ғана оқып тәмамлағаннан соң 11-ші классыны екі ауыл малайы Қазанға барып институтқа оқырға кіріп болмасын екен деп зорлап шығып кеткендер де күнні бойы бүтін Қазанны ойқап, шойқап, бүтін институтларына ергеннен соң кеш қоя бара екен деп ойланып тұрғанда, әйде Бауманға барып бір фотоға түсіп, ял айтып, Қазанның моторлығына сұқланып қайтеғал деп шығып кеткендер. Жүргенler бір 10 минут ергенler, бұлардың қаршысына КамАЗ рөлі тұтқан бір толыр-толыш масқына бір кіші келеген бұларын деп. Бұларын шетке шығып қалғандар, бұл өтіп кеткен, бұлар тағын қора бірей башылағандар. Енеден бұларын ортларына келіп пип-пип-пип деп сигнал айтып тұр екен. Бар енді, бар, өттеп өткеріп жібергендер де, тігі кері бұрылғанда яңадан бұлардың қаршыларына келе башылаған. Ауыл малайлары төзмегендер. Абай, біз ауылдан келдік, Қозан қора бірейбіз, шәһәр қора бірейбіз, бірінші тапқыр келдік. Бізге Миша айтып, бұталар жүрмәлі, бар әлі, кетәлі дегеш, тек айтады. Әйда отырығыз, ертем деп айтады. Бұлар енді оңына балғандар, мұның точно көкой кәнін. Абай рахмет, біз өзімізген әлейбіз, бар өзіңіне. Әйда отырығыз, бар әлі кетәлі мұнан деп қышқырып ындашкендер де, тегі кісесіне мұлтық шығарғанда, отырығыз, отам деп айтады. Бұлар енді қорқып қалып, сен қоя отырықсың деп сұрайлар екен. Хей, бабайт КамАЗ любой жеріне отырығыз деп айтады. Бұлар енді қорыққандар да, я бұл жерлер отыр деп, икісі де мұның ортанағына, арқасына барып қошқандар, пұсқандар. КамАЗ рөл тұтқан водитель алдан бар, орттан екі малай. Бауманы ойлап бір ярты сағат ергеннен соң, ауыл малайлар айталар дейді. Абай рахмет, көрсеттің, бізді шошы тиреде жүріп қалдыр енді дейлер екен. Тек айтады, жоқ, әлі мен сізге түні бойы біттен Қазанны көрсетем dey екен. Әстағфирулла деп,
3-4 сәгать буе казанны әйләнеп урап йөргәннән соң, арып беткәннәр, аяклары талып беткән, казанны алып чыгып китә башлаган иркебе ягыннап. Тегендә пост, полицейский пост тора. Постка 100 метр кала теге җүләр туктаганда, "Оппа, җегетләр, мин бит бүген эчкән" дип әйтә ди. Еще минем документларда иде калды. Мин хәзер пост аша үтә алмыйм инде. Мин хәзер кырга гына чыгып китәм дә, кукурузлар аша гына постны урап менәм юлга. Сез постны җыяу гына чыгыгыз да, аннан соң мин сезне утыртып китәрмен дип әйтә ди. Булар инде Аллага шөкер, бу җүләрдән котылабыз ахыр дип ризалашканнар. Теге килеп кукурузларга чыгып та киткән, булар тиз генә постка йөгереп барганнар да, иптәш инспектор, анда бер җүләр, кулына КамАЗ руль тоткан, кесәсендә мылтыгы бар. Атам ди, "Пожалуйста, шуны тотыгыз әле" дигәч, полиция әйтә ди, "Бәләкәйрәк кенә буйлы түгелме?" "Әй ябый, бәләкәй, пеләш башлы. Әй ябый, бәләкәй буйлы пеләш башлы." Җегетләр, без бит аны хәзер ел ярымыз ди, без инде дурдымнан качкан егет бит ул. Борчылмагыз, хәзер без аны сезнең белән бергә эзләп табабыз дип, мотоцикл руле тартып чыгарганда, "Утырыгыз, киттек" дип әйтә ди. Бу авыл малайлары бу шәһәрдә бер сәнәдә җитешми ахыры. Абый рәхмәт, ул безгә кирәкми, үзең генә эзләп тап инде диләр икән. Мылтыгын чыгарганда, "Утырыгыз, ату атам" дип әйтә ди. Нәк КамАЗдагы ситуация, руль тоткан полиция алдан бара, арттан авыл малайлары кукуруз кыры буйлап берәр сәгать йөгерешкәннән соң полиция туктаганда әйтә ди. "Нәрсәңдә артка икегез дә утырдыгыз? Ну-ка берегез люлькага утырсын" ди икән. Әстәгъфирулла дип артта утырган люлькага килеп утырган. Ну люлькада булай барып булмый, булай барырга кирәк. Кукуруз кыры буйлап булай йөгерә икән. Артта утырган әйтә ди. "Эй, КамАЗда гына барган булса" дип әйтә. Йөрергә түгел дә бит. Әллә нәрсә күрмәгәнне күрәсе килә. Күргәнне кочасы килә. Менә без былтыр шундыйрак бер җыр яздырган идек. Ну бу җыр инде җүләр җыр түгел, бу акыллы җыр дип әйтәсе килә. Менә авылдан чыккан үз тырышлыклары, үз булдыклары белән зур үрләр яулаган, зур эшләр эшли торган авыл малайларына багышлап җырлыйсы килә. Үзебезнекен бирмәдек, ятныкына тимәдек, бер кайчан сер бирмәдек дип атала. Туган якның балачагын сагынмый тормый кеше. Күктәге ай әни салган түгәрәк ипи тезле. Үзебезне бирмәде, ятныкына тимәде. Без бит авыл малайлар, бер кайчан сер бирмәде. Kaşan sır birmedi, Үзебезне kim birmedi, Yatlıkına timedi. Biz bit bağlı malaylar, Bir kaşan sır birmedi, Bir kaşan sır birmedi. Hey! Koy! Kışı katırı bit ol. Topkan kızım. Burun yeviş deyip durmadık, Atqa atlana idik. Yılar şakka da şıdadık, Sır bilmez işin geldik. Üzebezine kim birmedi, Yatlıkına timedi. Biz bit bağlı malaylar, Bir kaşan sır bilmedi, Bir kaşan sır bilmedi. Mene tatar malayı. Estağfirullah. Sır bilmedi. O koy savuldan. Tatar malayı deyip duram. Bizi bir şey. Tatar şahittirip. Milli tripi. Mene. Elegelikten tatarlar şoy biyige. Subhanallah. Mene. İbilisi falan değil. Üşütmedi salgını kışlar, Yazın var suları da.
Yaşıl şeyler üde idi Avul sularında Uze bezmegen bir mede Yatlığına dinede Biz bit avul balaylar Bir kaşan sır bilmedi Bir kaşan sır bilmedi Uze bezmegen bir mede Yatlığına dinede Biz bit avul balaylar Bir kaşan sır bilmedi Bir kaşan sır bilmedi Avul balaylar Bir kaşan sır bilmedi Bir kaşan sır bilmedi Bir kaşan sır bilmedi Rahmet Dikson Sırası ne bitti? Yaşık kalesi inip güne Ömür bitul ike kilmi Ömür bitul bir kıska Her bir günüge suyunip yaşık Uzmasın ömür buşka Vaydı hasretler kurmişe Dergemini derren üşütmişe Yaşık suyunip güne Vaydı hasretler kurmişe Dergemini derren üşütmişe Yaşık suyunip güne Sütmima Hudayımının yazmışımının büllegi Ömürlükке sigen yarım Işanışlı dirregi Solmasın süyülümüz Sağır şiirlerek dinlesin Yatlar süze kirmesin Solmasın süyülümüz Sağır şiirlerek dinlesin Yatlar süze kirmesin Geyler adur üde Parlaşıp tırsanına Sürelmisi yuyalığını Yaratıp tırsanına Durmuş yollar batılavlı Ağır şaklarını şigerge Berge bulet ömürge Durmuş yollar batılavlı Ağır şaklarını şigerge Berge bulet ömürge Berge bulet ömürge Rahmet Kazan Bizim vatırçılarım uğurlu davuşu bilen Rifat Zaripov. Big zor Bitmedi bir tane koya turdunuz Big zor rahmet Hürmetli kazanlar bizni yaşlarını oğlap şay 12'sini tuturup gelip oturganınız Bu kinişte tөгül mü? Bu bala kulaşalarında jırlamadı demeyiz mi? Eytemiz değil Eyde kelgen bir galeşi bey mi? Kulen kazan kettik birge Doğanlar tomaşalar kınalar kılaşalar Oynap gelip şırlap gelip Yakın görüp jayılgan sizin dostlar Dostlarsız yaşap bulmay bu dünyada Karmış mattur bulla ul dostlar bulsa Yakın tuğanlar gel yanında bulsa Tuğan tumaşalar kıdak kıdaşalar Oynap gelip şırlap deyip güngel aşalar Tuğan tumaşalar kıdak kıdaşalar Oynap gelip şırlap deyip güngel aşalar Mattur dilekler sizge hemme bizden Kuda şakır şey gülenler
Vallansın eyde eşi şerefler Kiyev kilitini seyip öpken Birge tuğun tuğaşalar Kıdak kıraşalar Uynap gülüp jırlap bir tüğün aşalar Tuğun tuğaşalar Kıdak kıraşalar Uynap gülüp jırlap bir tüğün aşalar İlnaz Şarabı Yatlarını janla girdi geli uregiz Ömürkeylerinin barılı seylenir Təxit kəsiyini bütsün her günügiz Qayğı qəsirətlər ötsün eğlenip qazan Tuğan tumaşalar, qıdaq qıraşalar Uynap gülüp jırlap deyip göngül aşalar Tuğan tumaşalar, qıdaq qıraşalar Uynap gülüp jırlap deyip göngül aşalar Uynap gülüp jırlap deyip göngül aşalar Uynap gülüp jırlap deyip göngül aşalar Tumaşalar, qıdaq qıraşalar Uynap gülüp jırlap deyip göngül aşalar Ozan, Allah'ın bin rahmetleri olsun sizge Bizni zorlayan gibi Allah Teala sizni yüzlete, minglete, milyonlata koytarıp bilsin Biz irtagada bunda bulabız Şuşu sastav bilen keligiz Sizni bilen rahmet Rahmet Biz sizni yaratabız